Films. Films. Naimbag na bigat yung aming kakabsat, naimbag daw yun, naimbag na malam, naimbag na rabi yung aming papagayam. Iliw-liwag yung rayaw, nagiti OFWs na Ilocano. Umusubang sanbay manan ka na kayo ako, iti tayo ng oras, iti tayo nga kanito. Manipot ito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito yapo ti ading pagayam ken gayam yung manong yung. Iti tangatang nga santong nga pulos nga mamuha kada kayo amin na yung mga rabi yung amin na po dita Pilipinas. Yak ni Roderick Temporal Ben, Lizard Molina, iti agbalin nga timon iti taytoy nga oras kakabsat. Hello kada kayo amin na po dita Pilipinas. Happy watching to manang Angelina Cortez dita France, to Catherine Tolentino Molina ni Pagko na yung mga rabi yung manong konana. Kasamat kini manang Mila Miranda happy watching ni Lesor Padua ni Agnes Gorospe na yung pangarabiyo sir watching from Hong Kong kasamat kin ka ading hello kumusta ni Catherine Tolentino shout out kini dito Glenn Molina aguya ka kunana hello Glenn Molina asawa ni Ipagko ni Catherine Tolentino Molina. Hello to Ma'am Maki Balubal Villanueva. Happy watching Ma'am Maki. Ni Mila Miranda watching from Singapore. Yaman na kapo, iti pa nagbuy-buya yo. Hello to Peña Junior Roger. Happy watching also to Lesor Padua. To Maki Balubal Villanueva mayat tasa aldaw mo sir smiling face ka ko. Hello to Jenny Marumano ang visit kakapsat ken gagayem. Hello to Angie Alamo, to Alan Cortez, happy watching Alan. Happy watching also to Jeffrey Pascua, Catherine Escalona Cantor, ni Angie Alamo. Team Tawataw, asan na kayo ko nana. Hello to Shirley Ann Aniban. Yaman nagmeti pa nagbuy-buya manen ni ading Evelyn Talbo. Hello Luz Biminda Badwa, Evelyn Talbo, Nilin Dominguez de Guzman Diaz. Good evening po sir kunana. Hello Angie Alamo, hello to Alan Cortez kunana, Romina Afala Olaya. Hello to manang Angelina Cortez, hello na yung pang oras mo ken. Kada tayo aming kaliliwa kunana, Evelyn Domingo Talbo, ken ni Iyang Cortez Tango. Hello Iyang, Gina C. Rafola, Jeffrey Pascual, yung pangarabim sir, kunana, John Andrew Romero Lizardo. Shout out man kadagiti ka katrabahuak, Jay Luna Apayaw, manipod kini John Andrew Romero Lizardo. Iyang Cortez Tango, Grehelma Aulo. Ni Catherine Escalona Cantor, ni Marlene Costales, Evelyn Domingo Talbo, ni Priya Jamia. Hello sir, it's me Normalin Alvarez watching from Bangladesh. Alan Cortez, umay kayong kaluliwa. Adelina Romena, hello manang Adelina Romena, happy watching.
to Harden Rico, to Angie Alamo, Carlita Pagaduan Medrano. Happy watching from Kuwait. Hello sir, apay nga Jack ma-share ko na ni Sir Arnel Taco. Agyaman nagmedikin di pa nag-share ni Alan Cortez ay ayaban na ni Enan Weisman, ni Arceli Lizardo, nimbang nga malim sir, kastamat king kakabsat Arceli Lizardo, kapagyan ni Carlita Pagaduan Medrano. Magandang gabi sir, magandang gabi sir, magandang hapon sa amin dito. 56 hapon nga online, nimbang nga daw yung amin kakaruba ka padangay Lucano, ayan man nga sulit, ilugong itayan niyo po. Kagkablawang kayo, itinaragsak nga daw yung amin nga sa nga pada tauray medyo nalami. Sinapo dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Mayat latta kakabsat ta init-init naman. Dila Pilipinas apo, nimbag nga rabi yung amin sa nasalumsum siguro nga rabi diyot kita. Hello to Usig yang to Lani Domingo. Hello everyone, kastamit ken Sir Roderick ko na ni Lani Domingo. To Usig yang Alan Cortez, Risa Sebastian. Risa Sebastian, kumusta ka? Chat ni Sir. Okay, 53 po nga nag-online. Tintawataw umay kayon ko na ni Catherine Escalona Cantor, ni hello ading may mustan alpasikan ading ko na nalo po. Sabado no bigat ang kakabsat ken gagayem. Agbuy-buyan ni Serani DJ Arnel Takbong man na mai-share ka no. Hello DJ, naka-live na sir. Kada kayo amin na po nga buy-buyag yaman to inumutibiyang kakadwa tayo manin iti da ito nga gundaway. 51 nga naka-online Maribel Eslabon Lizardo, present admin ko ni Alan Cortez, Jovan Rampontante, kumaikang ko na problema isayaw ka no kakabsat. Nyaman ti problema tiyo, problema tayo ti kwartat, papata tayo po ang krisis to mo tibiyang. Na kayo po nga ganggan eksweldo na yung pang narabiyo amin. Aldaw bigat, dagiti OFW apo, ayan man nga sulit itubong itayan nyo. Thank you very much for watching 64 nga naka-online. Naimbang nga oras you, sir, watching you ko nana. Hello to Catherine Escalona Cantor, happy watching. To Maribel Eslabon Lizardo, Lynn Dominguez, Dominguez de Guzman Diaz, watching from Rojas, Isabela, Philippines. Hello kada kayo amin na po dito, Rojas, Isabela. Naimbang nga rabiyo, Kapsat Lynn Dominguez de Guzman Diaz, mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagita ulo ken tawataw umay kayon ko na. Hello to Lesor Padua, Jack may share po sir, apay nga ta. Maribel Eslabon Lizardo, Gina Balanay Bailon, Lesor Leonor Donarbe, Alan Cortez, Cheryl Edrada Gabriel, watching from Qatar, Maribel Eslabon Lizardo, ni Alan Cortez, Lani Domingo, Sherdan, Marjorie Mabun, na Angie Alamo. O hang ano may share po ni DJ Arnel Takbo tayo live stream mo tibiyang Leonor Donarbe, watching from Kuwait, Mary Jane Pacnisa, Tapo Gualberto, hello sir, still watching from Lani M. Domingo, Angelina Cortez, thank you sir, nagdada ka man ng mga bakpakatawa pang magpaginanaan met manbanbanog kakabsat ko na. Hello to Porik Lamoste, good evening sir. Hello Porik Lamoste, Bebe Bing Daria, manang Bebe, manang Bing, happy watching, get well soon ading, Romel and congrats Lemor and Josie. Apay naganada, awan adana manin ni Lemoran, dali putunan. Hello, apa niya kinuha ni Romel, jakawan ti gawin ti kontak wida kanya da manang Bing Daria di da magre-reply.
Hello to Alan Cortez, to Marjorie Mabun, Catherine Escalona Cantor, Juanita Miranda Orbi, Lizardo, Auntie, happy watching. And happy watching also to my beloved Auntie Mercedes Usita Regis. Good morning, kumusta kayo? Amin ko na. Hello to Manang Rowena Maruso, Marjorie Mabun, to Jopel Asuncion Soriano Landingin, to Melwin Ugalet Toletinen pang reviser watching here in Hong Kong. Glesi Racoma Rualiso Cabrera watching from Rome, Italy. Hello sir, konana. Hello to Pori Calamoste, happy watching. Hello to Jane Pasqua, konani Alan, Jopel Asuncion Soriano Landingin. Kenta kayo amin kakapsat ken gagayem. Naragsak nga panagbuy-buyayo, kontoy numutibiyang. Won ading ada puto na di mo nakikita naman ang tawa mo di friend ko ni Lemuri di Facebook nga mawa mo di popos naman ang Pebe Binzaria. Alakata kayo amin kakapsat. Congratulations to Lemur and Josie and mayat ading ni ate nagwapong ubingan ni Minerva Alipio Augustin. Hello po Rowel Malapit, happy watching. Hello to Catalina Casco, Raisin Biernes, John Lloyd Alvarez. Hi sir, kung ni John Lloyd Alvarez. Kumusta kaya po tita na napata na pari kagayan? Catalina Casco, may kan po na maya. Thank you po, tagayab kayo. Iti kakadwa tayo nga buy-buya dito nga numunga live to ay kapsat siyo apo. To'y nanumunga live to'y kapsat siyo apo. Happy watching. Vivian Lopez Estilore. Hello sir, watching from Hong Kong. Albert Manuel Julian, hello bossing ko na. Binosing nagpay na po ni Sir Albert Manuel Julian na po dita Madrid, Spain. Agyaman natin pa nagbibuya po dita Madrid, Spain. Kata kayo amin na po. Awan labas na. Dito ikarubami po. Happy watching kata kayo amin. Dahito na po muna nga sonata. Nga isagsagot ko kata kayo amin nga sangapada. Watching from France, Catalina Casco. Pasuruta ka po ni Ben Bautista. Happy watching everyone. Nagyaman na kaputi na ano siya mabuy-buyan of live to inumutibiyang. Tas tamot nagiti kakadwa ka po nga DJ iti daytoy nga page. Singising manen init jay daya, maniput parbangun arapakan. Daytoy pusok sika, ti ipit-pitik na kinsikag nanayon na ng tagiwang. Waldaw tinarigang amang ikuto'y kakaiso na arik na ket nagtulit ti panawen si kaita ng pumpunas lulwag no siyak agsagaba. Now and forever, when si kala di at tagikwa, daytoy karigat ko nga uray dunteng tutdaluyon kang bagyo itakin itiyak na nayon sikat agikot tu'y puso. Kasika-sikala at ipatpatek ko aging magsat angis ko now and forever. Hello, happy ba watching to Maribel Peralta. Nung umenga, numaikan ka na niya lang.
Tinamilikan dito'y panunod ko, kas ang niniwan aday di likod ko. Nauray agayo wenno at tulo at dakaaga na yung to'y sibay ko. Now and forever when si kalaeng biyan ko tiyak tagikuad ay to'y kariken ayat ko. Ngauray dumteng tutaluyon ken bagyo itaken itiyan nanayon si katagikuto'y puso gapunta si kala di patpatek ko aging gamaksat angis ko now and forever. Bagi mo na po Ben Bautista na nga to. Shout out for watching from Taipei, musta sir? Writer is coming, the winter is coming. Hello to Ate Lisa Saludares. Tumanang Angelina Cortez, Carlita Pagaduan na Medrano. Happy watching kakapsat, Kenda Gayem. Anusan nyo ta napalalwa gamit din nagkansyon-kansyon. Paparaw naksamot to. Teresita de los Santos Regunayan, happy watching to Flores de la Cruz Kathleen. Ayak kita ito na tayo kanta DJ Now and Forever kapsat iti kanta na Hong Kong Place, meet you here admin Ledayla. Hello to admin Maribik Ugaliseria. Hello Maribik, kumusta ka? Hello Princess Joy Tabla, good evening everyone ko nana. Sing-sing na yat, isagsagot ko kada kiti napambanlo ka po nga OFWs. Hello to Ezra Ortega Bumarang, happy watching. Hello din, shout out Kawalatan dengan ni Princess Joy Tabla. Hey to Chang Domingo, nembang ngarabi Visitacion Fernando, nembang ngarabi Yoamo. Ano nung saan nakapangakat ko ng garamal pas dahil live ko? Nakapilitan na po mag-live na tanuhan na mag-live ako matulog dahil di Facebook page tayo isang abungot niya po lolo Facebook. Kada kay so na nga dabayat tayo nga dos sa dolyares na po. $2 na kurang nga dos. Iti panagbuy-buya yung apo nagbayad ni Facebook page city ni Facebook apo iti $2. Kan iti panagititit yung apo iti star ada na ornong $207 na po. Masapul apo nga ag-live to'y numutibiyang tapno ada mabuya dito'y page. Kasi noon nag-live apo agumot ni Facebook. Awan niya wanti bayad na kanya cho. Agagagat tayo data man sir kung nalibisitasyon na Fernando. Yaman ang Angelina Cortez. Kay baga kata kayo ngal nailot ko niti inabak ni Nicole Bertrand kastamat naman ng Cherry Sotelo Acosta ni Beth Pagirigan di jak pa'y nailot dito ko ni sino pa di jak nailot ako ni Melanie Agustin Arquero kini Jaina Yano.
Lagi di nangababak ako, hindi naglamlabas nga daw. Sabay kumaputa, mawatan nyo tayo ng mutibyan. Tanuhan nyo ngayon tinamber yun yung tiludak, kakapsat. Iso nga pasensya kayo na po no aging ka, tawang pa itilod lagi di datuma. Tawang mo tisenda nga number niya, tiludak, kakapsat ka, beses na ka. Handang mga re-replyan, iso nga pasensya kayong kakapsat. Tatayak pa yan, nakakomment na kon ko na na. Tatayak pa yung bagta, nakakomment na kon ko na niya po. Hello DJ Arnel Takmo, kumusta ka? Happy watching DJ. Apo mong DJ, DJ Arnel, nagaramid at kiti pandisal di kalman. In your noxer, apo imbes nagaramid at tipandisal, agaramid ang matay biskotsyong. Timang kamutan. Kung pakitak dati naramid ko. Happy watching to DJ Arnel Takmo. Abong sa alagan-alagat. Nagaramid at tipandisal kakapsat. Di kalman, taintid ni DJ Arnel dati ingredients na alam mo nga nagbukaran kasto yung mga pandisalan eh. Imbes nga pandisal nga tayo no kagatam ko agpap. Hamot ng tano kagatam ko ate mga tangtangkunan. Nagaramid ang mati ati crispy nga pandisalan. Tata, DJ Arnel Takmo, madiyaji na ramid ko. Hampo na pagbaling nga pandisal. Nagalasamot kanya kalain masa-masa mipay. Nagatuin pang mga baking. Yes, nakadaglalo. Nagbaling mga kastoy ta pandisal ko puto mo tayo. Ilog anak. Imbes nga pandisal tayo naramid ko puto mo tayo. Makitam DJ, nagungat mo tating nga naangam. Madi mo natangkom mo, natano kagatom. Ilog, ikin na mami ma. Ay, imbas nga pandisal, puto. Na bibingkan sapay, hindi na nagbalik mga asto yun. Oh. Isong kamaya mo't na imbas mo lata. Isong nga jowan na serya ustare, sir. Masapon isurunak no kasano di pagpabukar. Makapasurot ka takatawam ko ni Adelina Romena. Among manang ta, nagaramid akti pandisal, imbas nga kagatamati na lunaw ni. Kumirsang mo't nga pandisalan, ate mo't, nyati ko nadala crispy nga pandisalan ka sa puto motan sir ko na o data karot ni agal kami kin ni mami may nga nagararamid ka kapsat saan pa nga naalsa ko na lai suro naktupay sir madi nga talaga mayatiraman nangam hanga pandisal puto nga pandisal. Alawang kakapsat, nagyamyaman na ka po. Datoya po ni DJ Arnel Takmo, kada kayo amin na po agbuybuyay, tida ito nga kanito. Kung amok po nga ti YouTube channel ni DJ Arnel Takmo, naka-monetize isunan ta sir, binuyak ko. Nagadunga ads mo. Ado ti advertisement mo iso nga nagbuya kayo iti YouTube channel ni DJ Arnel Takmo. Buyaon nyo apo dadya advertisement hanyo ngay escape ko dadya ti pangwartaan na. Pangwartaan na dadya no buyaon nyo dadya advertisement apo iso nga oray dati ko ni Princess Joy Tablak, Princess ipamo dati YouTube mo dito tagbuya da. Tano tikas ta ka agkwarta kayo kakapsat. Natusta nga lang toasted bread sirati naramid ko hanga pandisal. Ilukenak nga nagkuka. Ay sausa mo lang kapi sir. Lumuknengon ko na ni Joan Seria Ostare. Supay kumaring puti ilog ko apo. Happy watching darling Glenn Molina. Hey, when CC. Hello ka na kayo amin kakapsat. Hello to Lovely Jazz Molina Sunyiga kasi siya happy watching. Kasi po buyaon nyo ti YouTube channel da DJ Arnel Takmo Chef Chef Arnel kung na nakakapsat kan ni Princess ipamuda dyan YouTube mo dito itano ti agbuya damot. Tano aduti ads na. Hello to Franknet John Pescador. To Trinidad Adswara pinaalsam ko pay DJ. Apo nagbayag ko may sa oras 2 oras nga inlapag ko dito ito'y lamisaan di mo lagal alsa na pupukawan na. When sir thank you po sa lahat ko ni Princess Joy Tablak.
agyaman mo ni DJ Arnel Takmo, monetize apo dagiti YouTube channel dan. Iso nga, agbuya kayo apo, buyaon nyo datay advertisement da, hanyong i-escape ko dagiti pangalaan na ti revenue da apo nga ibayad da kanya da. Tano, bali, no, milyonaryo ka, nagmilyonarya dagiti dua nga kakadwa tayo ka may raman tayo. Hong Kong base, meet you here, dagitay mayat nga sponsor ko na ni Marivic Ogales Seria. Dahito man po di sagsagot ko na naladawak manin ko na ni Lovely Jazz. Para kita dagiti amin ng buybuya, dagiti padak nga nagrabit iti pandisal nga saang nga nagalsa. Kausubat. Hi to Sir Sim Cartagena. Good evening. Pa-shout out sa may B-Day bukas. Marie Chris ako. Mensahe na yan, isagsagot ko kata kayo, amin ako. Tagnuin ka, may mutek-tekan kay papanan, tuy napuno nga panagayat ko. Hindi nga po ayat ko. Balikas ni ka 78 na online, thank you very much, kakapsat. Hello to Ma'am Tessa P. Antonio. Hi to Len Roa Castro. Happy watching. Tapang kagayang kapsa. Hi Ma'am Marubi P. Galapon. Good evening sir. Ma'am Mila Miranda. Happy watching. Marinela Rubio de la Cruz. Happy watching. Nati Naceno Ramirez, happy watching. Domingo Rudy Mariparillo, good evening everyone watching from Hong Kong. Ni Kasinsin Len Julian Molina, happy watching. Ni Manang Angelina Cortez. Nagganas na kansyon Len. Hello to Emmy, Manang Emmy Toricer. Gagayem ni Ruby Pigalapon itita kwait nga ni Girly Yu Bakuyag. Bagam tagbuyan ni Girly Yu Bakuyag kapsa. Hello to Edita Tipon, to Auntie Juanita Miranda Ulbi Lizardo. Shout out man kin uncle mo nga Henry kana pilay na ko kana. Hello uncle Henry Lizardo. Watching from Qatar, Chris Patrick. Hello to Ma'am Ruby Tessa Pertido Cepada from Malasin, Aurora, Isabela. Basta kaya po tita Malasin, Aurora, Isabela. Iti pamilya ni Kapsat Ruby Tessa Pertido Cepada. Good evening sir, God bless watching from Jeddah, Saudi Arabia. Makay Katibano, Marilyn Arellano. Yaman at ikatan tayo nga naming pinsan ti Bandog yo, Madam Dama. Hi to Chris Patrick, happy watching Ezra Ortega, Umarang. Admin Maribel Lizardo, oh my God. Dato'y dark, agpat padala ko sa Ezra Ortega ko na Maribel. Paspasan nyo tagpa-shout out shout out ko pa isa to ang kanta po. Shout out pa Acevedo Hener, happy watching Acevedo Hener.
Sir, kasano manglipat ko na ni Acevedo Henner. Kasano ti manglipat ti request mo? Princess Joy Tablak, happy watching. Ruby Tess Perdido Cepada, request nakman, dita din nam sir. Kanan. Hello to Trinidad Adswara watching from Riyadh, Saudi Arabia. From Net Jan Pescador, happy watching. Club DJ. Nilapsan ni Sergi Cablao ko, kumana. Nilapsan ni Sergi Cablao ko, dublem kapsat. Hi to May Oherio Ponce, good evening, shout out di Olivas family di Kalamanyugan, Cagayan, Balay. Shout out din Tawatawat Min, Liday Dongo, Sirmataken Lipnos. Dagiti na babanog, isala yung tapno maikat nga mamipinsan iti banog yun, iti ito nga ganito. Agyaman na kinimanang Nila Miranda, iti 50 nga star rated na, Layla Pablo Mayrena, Catalina Casco. Shout out iti Casco family and LRD family. Hi to Marinel Yadaw Quaresma. Hello Marinel Yadaw, happy watching. Apa di nakikechak si Marinel Yadaw Quaresma, agpupuntukan sa kanya. Apo ataman, nilayag-layag, tiro DJ Bossy. This is the mix of Kuya, good evening from Hong Kong, Daisy Ren Sabora. Hello to DJ Arnel Tatmo, happy watching sir. Kayo, unahin pang narabim ko na ni Roderick Odane. Hello Roderick Odane, happy watching. Trinidad Adswara, happy watching. Ayan ni Lakay Mutata, Kapsat Trinidad Adswara, Pukawam, Taguya. Hi, Layla Pablo Mayrena, sige sir, kembot mo, iwas-iwas mo, man. Ala si kayo ati, ang iwas-iwas ka kapsat. Nagsala na lang, nagsala kay latamot let's dance together. At English na ito. Happy watching to Mami May, to Esra Ortega Gumarang, Besi. To Domingo, may Rudy Marie Pahanil. Marinel Yadaw Quaresma, po kanayon kabuluyan sir. Yaman ako Marinel Yadaw Quaresma. Nadautang pinitan sa sala tayo aming kaliliwa. Hi to Grisela Alejandro, nakmayag natugtog itay. Hello ka na kayo aming katropa, kunikot ni DJ Arnel Taco. Daisy Ren Zamora, ang saya nakakamiss umuwi dyan sa Pilipinas. Hello DJ. Hello to Ma'am Marlene Naron, good evening. Barara. Asinsin, Latias Molina Suniga, Nilena Molina, Mary Joy Basil. Hello to Nalin Legaspi, good evening sir, watching from Hong Kong, Nalin Legaspi. Hello to Jennery Wandasan Lukson. Okay, 7 degree nga naka-online ka kapsat. Sir, pa-request man tayo si Seaweed ko Ropa nada. Uleman. Con un lavado normal no eliminas las bacterias que provoca. Si Seaweed, dita din nam kakapsat. Dahito yun na po di para kada kayo amin. Happy watching to Rina Aquino from Canada. Marlene Naron, hello everyone, good evening. Ay, hello Ma'am Aida Faustino Pascual.
Mama Ida Faustino Pascua, Gaji bagak kuman. Hello, Monty Trinidad Azuara, Mila Miranda, anatay na katugtog mo din ko na. Ginugma uga kunanan sa Ma'am Mila Miranda. Ang nanayon nga yayatin kayo, malikod kini Len Pamita. Hello, Daisy Rem Zamora. Happy birthday to ating Irene Seria, manikot kini Catherine Tolentino Molina. Puno abakaragsakat, uray awan ka malaglagip ka. Yaman ang pinagkukuya ni Mama Aida Faustino Pasa Inak Pascua. makikita, dagiti naruay nga inangaw ta, tumren luluwa, Iagbalin. nulot ka. Iagbalin na po nga sponsor tayo, di tayo tingakan ito ni Manang Angelina Cortez. Manang Angelina Cortez, sponsor ka. Hello to Laila Pablo Mayrena, happy watching. Pudno adungdungwen ka, uray paino imatayo ka, pimanaw ka, adi nagpagada, magudat sa mata, ito'y biyag ko, ang may sakit. Advance happy birthday kay DJ Jansen Espinosa Banigan Bossing ko na ni Alan Cortez, Mariana Ganice. Hi sir, shout out po kay Marilyn Castro and Maricel Jacobe Trinidad at Marian Genesis watching from Singapore. Happy watching, God bless ko na ni Christina Ramos. Gina Balanay Bailon. Hello DJ Arnel, upload mo kami tayo pag-arami. Mi agsosoro kami met ko na na. Gusto. Nagaramit ang tipandisal. Tapos hindi nagbalinan na nagtangkot mo ton. Toasted bread. Nagbaglupay. Uray paino imatayo ka, pimanaw ka, adi nagpagada, magudat sa mata, ito'y biyag ko. Hello kadagiti 63 ako magpuy-puya. Shout out to watching from Dubai. Rani Yana Breya sa Gap kay you. Nagriga mo balik sa dalaga mo natin. Mila Miranda watching from Maala Charity Tobago, Mila Miranda. Mariama Genesis, thank you po sir. Gretchen Ramos Kasiple, I love that song. Ruby Bigalapon, Nayat, isaw-saw mo kapi sir, tapandisal. Mary Joy Basilio. Ipagpateken pudno adungdungwen ka, uray paino imatayo ka, pimanaw ka, adi nagpagada, magudas mata, ito'y biyag ko, agmay sakat. Advance happy birthday to me on October 27, manipot kini Robert Jose. Agyaman na giti panagbuy-buya ni Ruby P. Galapon na happy watching. Ayan, naka-online na po ni Rapok-Rapok ni Sir Dan Langgaman. Yok Ellie na happy watching. Laila Pablo Mayrena, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Gusto,
Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ate mo pelikula aja gusto pa'y. Siyempre lumunong ni sausaw mo. Hello to Sianita Aguinaldo Oligario. Hello, watching from Bulacan. Alpun nagadayo kang kapsat. Yaman at apo di taga Bulacan. Nagiti apo data Manila. Be watching. Ruby Pigalapons. Sianita Aguinaldo Oligario. Manipot apo iti Bulacan. Nagiti apo nga Ilocano dita Bulacan. Happy watching. Naimbang nga ramiyo amin nga sangapada nang nangraw na nagiti pamilya ni Sianita Aguinaldo Oligario. Kaya ito man ang Angelina Cortez, Catalina Casco, happy watching. Hello to Sasa de la Cruz. Hi Sasa de la Cruz, datay Joet yung dati ikot sam, i-ready mo ko na mapantilaman na. Domingo Rodi Marie Pajarillo, happy watching. At nag-request po ti si Siwit ka tatay. Dahil ito'y man po iti para kada kayo amin nga awan ti labas na si Siwit. Acevedo Hener, shout out man aming kakabagis kong agbyag. Hello Acevedo Hener, happy watching. Sir Sim Cartagena. Sir, ape nga di ka nabuyat yung live mo di rabihan na nag-live. Yan, nag-live pa po di Rabi, naginananak. Asano sir, di English lang ba? English niya kati nabunot na may kamano dati ikot sam. Dati natiliw aka ay ayam inilengmeng ko tamama kagsisiwit anata yo si pitem na taimayo iso nga alwadan yu daytoy asisiwit sisiwit ka sisiwit ko nuwag pasyaran itong happy watching. Ag-share kayo ako ko. Malpas na ito yung sunata at pa-question na kakapsat. Yan ko rin sponsor tayo ako ni Manang Angelina Cortez. Domingo Rodi Marie Pajarillo, isala taman sir. Alawon, nagsala tayo. Nagsala tayo kakapsat. Siyang ba Batoon Bromeo, happy watching. Igiling-giling yung lata na po. Pangikat ibang bannog yung managmalmala. Maglalunod na kayo po OFWs. Kastamot ng Ididanta Pilipinas. Hello to Christina Paharen. Happy watching. Pa-shoutout ka na kitay. Nagbilag tiring nga na Tuduan Bilagda kita San Mateo Isabela. Apo sayang pay. Sordilia. Shout out sir. Homesick attack. Malaysia. Ay duman ang Angelina Cortez. Apo makapailiw sir kung ni Marinal Guillermo. Mayat nga isala na awan dagito yung amo. Nalakala nga po iti solusyon na nood. Kaya po nga OFWs. No, at dagita amo yung
kaya nyo tiyag sala, ala nyo at cellphone nyo, sumurag kayo di jay CRU, ahang kaya gintataki nga magsalsala kayo di unag na. O, di ba? Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching. Domingo, Rodi Marie Pajarillo, Lynn Batucan, happy watching Ruby P. Galapon, Cristina Ramos, hello AJP Pasis, Mariam Genesis, happy watching Manang Angelina Cortez, Laila Pablo Mayrena. O dayay po ti si Siwit da, Pau, kaasimot kakapsat dagiti nagbilag di ta San Mateo Isabela nga natudwan. Amuya po, nagrigat apo ti agbilag no matudwan, imbes nga pamagaam, apo pinabasam manain. Kasta lang no, mga masiputan, tanapigsa apo ti tudo, alak agan anus kay lang apo talaga kasta iti kabibiyag tayo nga mannalon. Tanarigat apo ti agbilag no, itakaw-takaw mo, agsirnaat, ibilag tayo manain. Ito no, agkuyem, alam, manso, karintaran ti agakop, napadasak amin dagita na po nga ako. Sige, biray sala tayo. Hello, Evelyn Domingo Talbo, happy watching. Dahil di man na po iti isalaan, dagitain na nga babakat nga kastunay apo ti, dagiti apo nga babakat nga saan nga dagiti apo nga babakot nga nabambanog nga lalo apo dagiti OFWs. Dahiti man ti isagsagot ko kada kayo apo. Tamok nga kablawak man ni Manang Divina Baksa manipot kin ni Robert Jose. Agkape tayo pa'y kakapsat. Manang nyata pandisal. Nyay kapi manang pandisal. Happy watching kada kayo amin kakapsat. Dayaya po iti para kada kayo amin na sisiwit. Kablawag naman ang Divina Bagsa, Gina Balanay Bailon, happy watching from watching Lani Jacob Gases Suniga. Happy watching apo kada kayo amin. Ngagbuy-buya iti daytoy nga live toy no tibiyang anong sa inyo apo. At iman ti para kada kayo ni iti Santa Catalina. Shout out ko na ni Jane De Leon of Juan. Naragsak tirik nam, no dakat iliya nagkaudam, nainas ti agdiag, uray man palalo tirigat, ket no daytoy balayan na balayan, isalayo na balayan. Tarik nam, isulaeng ti laglagitem, isama man ang kapsat Gina Balanay Bailon. Pasyarek jay pangada, kabaruan, poblasyon. O ready kayo, share kayo mga kapsat agpa-question ha. Mga baka nyo di prito da sponsor ni Manang Angelina Cortez. Dagito'y tililiwe, nga inat pagpalpalailangan, nagpadaya agpaabagatan. Santa Catalina, ilingay dagdaduma, the vegetable bowl of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, ilingay at tinamnama, ikot mo't may bayabang kalapan, kenta na papagtalunan.
timo na nga question ko. Okay, saka na kayo na po dato iti muna nga question nga pangabakan nyo iti prilot nga 50 pesos nga sponsoran ni Manang Angelina Cortez. Mapan tayo po iti oras-oras. Amuyo, kakabsat kan gagayem. No, agtrab-trabaho tayo apo, di ba talyaw tayo nga talyaw to oras? Apo, nagbayagan niya nga, galas 12, tagawi ako man, huno alas 5 kumadyo oras yun ka, mangrigoy kayo iti alas 7 iti bigat, aging nga ti alas 12, ala, talyaw kayo nga talyaw kakabsat na di reloyo no, agalas 12, di ba? Kitkitaan nyo apo, yung oras da jay reloyo, no, nya ti orasan tano, gawit kayo. Nohan nyo akit kita ti oras yung apo tagtrabaho kayo lata mas na nabibiit ng orayon ti oras yung omno pasungaran nyo ti oras kakabsat bumaybayag hanyo madlaw iso nga no agtrabaho kayo apo babatan nyo lata ti oras trabaho kayo nga trabaho madamdama malpasa na apo ito oras yung agtrabaho kayo tano paspasungadan nyo apo adda nga bumaybayag ti trabaho yo madlaw yun no kasjay agsagsagawisin ko lata Wano ikanta-kantam lata apo tapno di kastag dagiti kadugpada na nga agplan-plancha nga ka OFW na plancha. Agiti agpadak nga agplan-plancha nga madamang agplan-plancha kuno nila ni Domingo. Hanyo nga kita-kita unti oras yun no madama kayo nga agtrabaho kakabsat ta amuyo dagiti tattao nga makiinnal daw Apo, oras la tikit kita anda apo, oras bayag mo talas 4 na po larga ko man kasi na gawin idi makira upak idi adana di Pilipinas apo. Mangragi kami na agraup iti alas 7:30, malpas kami iti alas 11:30. Alas 12 sapay hidi 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, 11:30. Malpas na 11:30, nagbayag mo talas 11 na po kung kunami di jayon tapos maangkam tong kakabsat kan gagayem. Sumalog kami tumanin no alauna, agawit kami ti alas 4 iti malam, mag-aawit kami larga ko na danalpas ta sa gasot. Tati tandan idi kakabsat iti panagraep sa gasot ti may sangal daw. Igatang mo ti balon mo iti sardinas ti may sangala ta sardinas iti gis. O nobentan tinakwam iti natandam mo ta ingatang mo ti granadan tati granada kun adat sardinas iti kahit iso nga malagip ko kakabsat idi sa gasot ti sweldom gumatang ka ti sardinas gis 90 langanan ti sweldom ti may sangal daw ala manso siyempre pasungat no galas 4 nagbayag mo galas 4 na po makakawid ako kung ano di jayen. Ito no galas 4 no kwando goodbye nalpas sa sanga gasot. Iti question kung pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Hello to Antonio Jocelyn kakabsat. No atay relo apo ket naka atay minute hen na apo nakatudo iti ijay 30. No tay minute hen na apo ko nakatudo iti 30. Ijay ba sa is kunana yay alas 6 no tay minute hen na po nakatudo da jay ayanti ay alas 6 ken datay ay atay hour hen na po nakatudo jay alas 6 mulaang anya ti oras kakabsat ken gagayem. No tay reluyo apo ket atay minute hen nakatudo ijay alas 6 ken datay hour hen na apo ken nakadudumo lang di alas 6 anya ti oras kakabsat ken gagayem. Go. Hello to Antonio Jocelyn. Plus merienda bossing di awan na batin tawanan reden supa yesra. Ako na ni Laila Pablo Mayrena 6:30 ka no kakabsat. Kausamak. Okay, 6:30. No tay relo apo ta di minute hen na ken nakatudo di alas 6. Ket datay mo hour hen na apo nakatudo di size mo lang inya oras kakabsat. Oh. Ay lalalal tak 6 to 6 ko na 6:30. Hello Melody Pimentel Kaliba Ruby Pigalapon 1 hour ko na ni Ezra Ortega Gumarang. 6:30 Antonio Jocelyn laman kakabsat logic 6:30 ka no datay minute hen na po ko nakatudo jayanti number 6
Tapos datay hour hen nakatudo di jayan ti di jay 6 mo lang yung oras. Alas 6 kano, Romina Apala Olaya, alas 6 kano mo lang kakapsat. 6:30 ko na ni Labelin Molina Suniga. Ruby P. Galapon, kakapsat ken kagayem. Lala, mansulat na 6:30, 6 o'clock, 6:30, kunada. Agore kayo po, agkwanak agaramid iti relo. Okay. Daya po. Gararami lang tirelo ate, i-explain ko kada kayo kakabsat ken kagayan. 30 minutes after 6. 30 minutes after 6. Okay, Drake K Gemini 666 kano kakabsat ken kagayam. 6:30 6:30 nya ka deren Tolentino Molina 6:30 6:06 Antonio Jocelyn kakabsat ken kagayam. Awa nang kakabsat na ulaw kayumsan. Dahil apo dalang ti damaga kada kayo. No, dati relo apo ka atay minute hen nakatudo jay number 6. Tapos adi alas 6 ko nakidi tapos dati hour hen na apo nakatudo mo lang di jay 6 nya oras apo. Kunayo 6:30. Sino kada kayo apo iti iti adarelo na tatakakabsat ken kagaya. Sino pugpug to kuna nila ni Domingo. Sino kada kayo ti adarelo nakakabsat padasen nyo man nga pagdakayon kakabsat no alas 12 kuna tayo dati minute hen ken dati hour hen na agdakayda di ba? Agdakayda. Mabalin nga agdakayda tano nagdakayda kakabsat kaya nasawon alas 12. Ngam no aja alas 6:30 kakabsat ta agdakay jay 6 hanga mabalinda nga agdakay. Hang mabalin nga agsukot ti 6:30 ti agdakay ti 6:30 dagjay minute hen ken hour hen nakakabsat apay kunayo mapan isuna dagjay minute hen mapan gayan ti nagbautan iti 6:30 nagbautan dayan ti kuanan no kwa kitaan nyo hang mabalin nga agbatay handa mabalin nga agsukot kakabsat 6:30 kakasjay. No 6:30 kitaon nyo kakabsat when Sir Madi kuna nila ni M. Domingo Custo kasi no 6:30 kami na po handang mabalin nga agkinas jay no 5 no alas 12 mabalin nga agsukot dapo takas jay nagtinna bada ko nada no Ilocano di ba? Ingom no 6:30 ngo kunayo ti papilit yung nagdin na kay dakas jay hanga mabalin handa jak pay nakita madi mabalin sir kuno ni Arceli Lizardo kasi no 6:30 apo handa mabalin nga agsinukot di jay 6 dagiti dua tamapansa di jay anti medyo agpakas jay daji kwa kitaan nyo di tareluyo handa mabalin nga agsukot 6:31 ko na. Daji kakabsat iso nga no naperdi tareluyo no ibagay nga 6:30 apo oras da tareluyo tano ipatarimaan nyo tahang mabalin nga agsukot da kakabsat ken gagayem. Uray kitaan nyo hanga mabalin 6-6 brother watching from Madrid, Spain. Lucrecia Pataw 6:33 ko na da. Iso nga i-check up yu data reluyo apo. No dajay hour hen kon minute hen mapan iji alas 12 okay magkusto taag sukot dada nga talaga ngom no pagsukuton nyo ijay babadag ijay 6 ijay minute hen kon hour hen handa nga mabalin nga agsukot kakabsat ta mapan isuna dijay anti agliga ni minute hen mapan ijay bandana di kas jay na ijay before after daji 6 no pa. Iso nga 6:31 ko na perdi Sir Madi ko na. Awan ti hang abalin nga hangag 6:30 aji apo hang mabalin. Kitaon nyo, i-check up yung kita reloyo, padasin nyo nga pagdakayin ida. Og nya tilukan no tagdakay. Kasji ni kitaan nyo ko kasji daji minute hen no kwa.
dadailan sir. No, madi, dadail yung ipatarabako, yung ipatarimaan nyo kakabsat. Iso nga, i-check kitaan nyo, simon nyo, dagitareloyo kasi, madi, when sir, madi agsukot. Supay, hangandang mabalin nga agsukot kakabsat ken gagayem. Madi, mabalin manong ko na. Madi, mabalin manong ko na ni Catherine Escalona Cantor. Agtuon ko na. Haan nga mabalin kakabsat nga agtuon diday gijay duwa di minute hen kan di hour hen ijay sais. No di nga to ti pagtuunan da alas 12 mabalin tagtakbada no ka. Nasa nya nga rod answer na bossing ko kawan dayaw oras na agsukot sir. Agsukot. Handa mabalin na pong agsukot. Awang baterya na ako na kakatawa na balin. Gusto mo 6:32 sir ko na da. Iso nga digit explanation ko po. Awan ti oras nadal oras ng tapno tisong ba na ko oras ng tapno ipatirimaan nyo kita reloyo 12 lang ti mabalin di ba mayat kay mo lang sa baga nga 6:30 6:30 ipadas yung pagtuunon ka madina kayat Domingo Rewaro di Marie Parillo talagang sinipsiputak kakapsat dati relo. Amadi nga talaga ipagtuunot ijayante alas 6 handa mabalin nga agsukot handa mabalin iso nga oras nan tapno ipatarimaan yung gitareloyo no kasano ti pa nagsukot da okay awan na po tay awan tinakasungbat kang dajay tay bagayong alas 7 oras nan tapno ipatarimaan yung tireloyo kano ko na ni Mami May apay nga siyak taulo dajay kakabsat iti para kata kayo amin na awan gumatang ti baterya sir ko na ni Aida Faustino Pasqua. Awa manin napugang kayo manin kakapsat. Gaputag doon dagatay hour hen kon minute hen ni alas 12 ko bagat yo alas 12 titingati rabi tingati aldaw. No nagtuon mo di babas alas 6 nagtuon na di minute hen kan hour hen di nakatudod di 6 6:30 ko na to saan nga mabalin napugang kayo manin lalo manin ko nila niyang Domingo oras ng tani patarimaan nyo kita reloyo kakapsat ang sakit man ti tiyan ko dito yan ako puro katawa ko na ni bossing Ezra Ortega Gumarang gusto uray no pagtutuunon nyo apo luktan nyo datareloyohan nyo mabaling nga papagsukot magna nga magna awan nakapukto kakapsat Maulawak Mildred ko na ni Maribel Eslabong Lizardo palpalaran ko na baliwag kakapsat iti ang mang question iti sumaruno nga po nga question ngayon nakipasungpat kata kayo amin iti dahi nga kanito anya apo iti agas iti manglilipat anya iti agas iti manglilipat go makaulaw Mildred tulad ni Edita tipo nukas pangarigang kumapo ada mapamualan di kusina ka nalipata maji mapamualaan anya ti ubraom go. At tumarka ti agas ti manglilipat? No mapangka di jay balita diyam dabadum kana ni Catherine Escalona Cantor. Ada patalastas na sir kana. Subliem sir kana ni Catherine Tolentino Molina. Makaulaw bibigat pa ilang bossing ko na. No, ada ko mamapamualan di kusina kakabsat. Ta nalipata maji mapamualaan anya ti ubraam tapno malagip mo da di mapamualaan. Go. Tik ulam ko na na. Akut-kut ka ko na na. Akut-kut ka nalipatang. Ija eskwela dajay no agresite ka ta di ka mo ajay iparparisite ta jimisram ka lang kut-kut ka. Na pinagutol ta ulong ko na jimisram no pa. Ambang kakabsat ija eskwela lang ata maramidan na.
No, agresite ka di eskwela, kutkunong taulong na hamamuanswer na, di ba? Yeso, paalala. Panunutin sir ulit kung nila ni Domingo. Ang subli ka niya nag-apom, sir. Happy watching. Naka-on point, naka-1 point ka man dyan, sir. Parte na ko na ni Laila Pablo Mayren. Makaulang Mildred. Ulam ko. No, at mapamuala na po di kusina. Nalipata maji mapamuala na niya to brown. Tan malipa malagip mo man na niya mapamualanan. Kaslamo lang nalipatan ko at tinagsapin kakapsat. Nalipatan tinagpanti mo nung nag-brief. Tabi mabaka, agsubli ka, tanong pang kagpanti mo nag-brief, di ba? Agsubli ka, kakapsat ken gagaya. Panunutam, nagrikat at panunod, sir, ko na ni Laila Pablo Mayren, kakapsat. Amuyo, ti pamayan nyo, kakapsat, no, malipatan nyo, iti may sa nga banag, mapan nyo alaon, ijay kusina, wano jay salasyo, ti pamayan nyo, apo, agsubli ka, tapno malagip mo, datay mapamu alaon, tanakas jay na. Agsubli ka man hindi kayo nagapuam ko na ni Ma'am Aida Faustino Pasqua Custo. Agsubli ka kakabsat ginagapuam kiram ka malagip mo aji mapamualaan takas jay na. Adanak di jay bara po taga-arami da garot ti susi jay tarabakok. Ka ada mapangkualan yung unag-iti restaurant ay yung unag-iti kusina me. Apo nalipata mo ton dati mapangkualaan. Agkutkudak agkutkudak. Inya kata tiba ini nagsubli nagjayan tinagapwak ni nalagay ko. Ay kas jayan di bangko dinapan ko nalamanen isang agsubli ka jay nagapwam ko nana. Ajay na nga pakakapsat ada imuna po nga nagsumbat ada puso na. Congratulations to Catherine Tolentino Molina ni Ipag apo Ipag na nga baka manin Ipag. Okay, congratulations, agsubli ka, kung na nakakabsat ken kagaya, magsubli ka nga talaga. Tamno malagip mo apo, dagiti kayat mo nga, ay panunutom nga mapamualaan ko ma, agsubli ka dyan naggapuam, mapanunot mo manin, kakabsat ken kagayem. Ngam, idiubing kami apo, no mapangkagumatang, ijikendaan, nga gumatang ti posporo, pang magmagnaka po, ijikendaan, ada minsan hindi siyempre ubing nalipatak ti magkukatangan nagsubli na manin na pangkumandi na magkinaamangan nya yung katang tatayin nagsubli na manin pangkundi na magkakapsat nalipatak siyempre ubing no saan sigarilyo na itilog kagayam ka nalipata man agsubli kan tumanin damagam nun niya ti mamamugatangan iso nga dahil kakapsat isong bat na agsubli ka dahil man iti para kada kayo Kipara kada kayo amin. Ay sumet lang nga subyandak idi nalipatan dak. Adaya sumulang kanu nga sinubyandak kanu idi nalipatan da. Subyandak kanu nalipatan da ka. Dati hindi para kada kayo subli ka. Ang sublikan. Ang sublika tanu mapanunot mo dagiti nalipatan manen. Congratulations to Catherine Tolentino Molina. Hello to Patrick Paknis. Shout out loads ko na. Enan Wise Man, same experience kapsat ko na gusto. Naglagipin nyo na makalipat kayo, hindi may nga ba nagkakapsat, agsubli kayo, malagip yun to dahil mapanalamanin. Mapanyo alaan. Agsubli ka, shout out from Nueva Vizcaya, Philippines, Enan Wise Man na vlog.
Dagiti amin na po nga mayat subscribe iti vlog ni Enan Wiseman. Abuy-buya nagking ka Enan Wiseman. Najay vlog mo, najay YouTube channel mo kasi nagpa-like ni Alan King ka. So nga, di pa nagala yung di lalok di nga babasit kay kan. Hindi karayan nakita dajay. Enan Wiseman, happy watching. Iti Nueva Vizcaya. Agsubli ka ka now. Mabuya. Hello, Norcora Kudala. Happy watching. Damdamo man ng atan na Masero Mandataon. Hello to Berilio Kalingasan. Shout out kuya. Dito ay Malasin, Nueva Vizcaya. Kenilin Atoy kuya. Hello Kenilin Kalingasan. Kumusta kaya po dito Malasin, Nueva Vizcaya? Gastamat kin ni Enan Wiseman dito Nueva Vizcaya. LB Balisi Pasco, happy watching. Kami ti agragyaman king ka Enan Wiseman ta kanayong kagbuy-buya ti live tinumo ti diyan oray nanumuda ti live ko kagbuy-buya kay so kada kayo amin ako dito Nueva Vizcaya. Happy watching amin nga Ilocano. Kumusta kayo amin kakapsat? Naimbag nga rabi iyo amin nga sangapada dito Nueva Vizcaya. Happy watching Josephine. Agsublikan. Dagdi mang paspasubli apo ti asawa na oray galisto tao aran sir sisi awan laptapet. Agkanta ka man kuya Roderick Molina ko na ni Kenelin na. Okay, Kenelin, happy watching Kenelin. Guri kayo apo ko. Happy watching kada kayo amin nga wanti labas na kakabsat. Happy kas di dadi amin. Di na kayat. Guri kayo man apo ta plastar man datoy may isang nga cellphone to ino mo tibiyang. Kumusta kayo amin nga sangapada apaw. Dahil di para kada kayo amin nga isagsagot ko man apo dita Nueva Vizcaya. Dagiti amin nga taga Malasin, Nueva Vizcaya, happy watching. 55 nga naka-online, Enan Wiseman, sublyan kanon ken bakit mo kunan ni natin na Sereno Ramirez. Apay na pay kasjayin. Sublyan kanon niya bakit mo kunan. Ala, kakabsat ken gagayem. Happy watching everyone, kakabsat. Okay, 56 nga naka-online. Nagyamyaman to'y namotibiyang nga po tao. Reno, kastoy kano mo dahi to'y live tayo. Da kayo apo nga agbuy-buya kang kanayon nga agbuy-buya iti dahi to'y nga aldaw. Dahi to'y iti para kada kayo amin. Kakabsat ken gagayem. Okay, 62. Nagpapaanawa ngem na udinak naganser ko na ni Ezra Ortega. Dahil titi para kada kayo amin, singa naganser kakapsat. So marunong ti question. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Lumba
kakapsat kan gayam ang ala-ala ay ikaw kano kakapsat lagi jaya po ti para kata kayo aming sangapada ang ala-ala ay ikaw oray no hanak mo jak na mo ti kanta kakapsat alakan ano san yun at tahanak mo nga singer nga kaslakin ni Kenilyn. Hello Kenilyn, happy watching Kenilyn. Kamusta kita anak mo Kenilyn? Pakamusta anak kinila kayo mo? Happy watching kada kayo amin na po di Tamalasin Nueva Vizcaya. Ken kada kayo amin na po nyaman nga pakadanunan dahito nga live video to inumutibiyang happy watching kada kayo amin na imbag nga rabiyo. Mayat kakabsat iti kinupkup iti dahito nga ni madimutan ngal daw. Okay? May sapaya po ti para kada kayo. Sumaruno ti question. Nga pangabakan nyo. Manin na po iti may sa nga preload. 50 pesos. Amumya Ezra Ortega kumarang no mga bakal. Iti dahito yin. Okay? Dahito man na po iti sagsagot ko nga sonata para kada kayo amin. Nga awan ti labas na. Nya dahito I do love you. Wala kayo apo tagpili nak nga talaga ti kantaog tano ti kasta ka may mayat ti panagdengeg yu tira kasta sir. I do love you. What will we do? I do love you. Nobody but you. Labong, let's start off. Apo wow ko na ni Mami Mai. No, if you love me, please do love me only. I'm telling you. Kakapsat ken gagayam nangatunay paglagatahan na nakapultito nga nagkanta
Ay, kakabsat kan kagayem, happy watching, kada kayo amin na po nga wanti labas na, nga buybuyay ti daytoy nga kanito, ket dayti man na po iti para kada kayo amin nga, agkakatawa din, nakapultit. Apo, dagiti mga happy watching. Okay, daytoy. Naimas ti Banyas ka adobo. Hello, Enan Wiseman, nagimas ti Banyas ka no kakapsat. Apo, data ti kayatak Enan. Talaga nga nagimas ti Banyas kasla karni ti manok kakapsat. Dahil ti para kata kayo amin na po ti Tanwa Mamiskaya. So, tuli mapuno na nga tunay ko na ninati na Seno Ramirez. Mga lakat, ipagsugdal mo, sir. Amok ko naman minsanan no na nga ito, mga anak to, ipagsugdal ko talaga tabay ko. Di ba dyan? Uray ilog na naimas ko na na. Hello, Catherine Escalon nga kantor. Awan naimas pa dyan ilog ti Banyas. Makita lang, iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray nga sakit, Ang mga anak, sir. awate. Sorry, apo, kanimang mangan. Asikat ay ate. Usulwag nagkurkurangan kanayan. Pinagtalak di gumura jak bakat. Indes ngay ay wenda saan ta tinggadanes na. Basta ka di napudno nga agayan. Ready kayo na po. Question. Subago mga question. Ang sumang siya ipapasuli. Lumarak-rak kaya Shout out. Hello to Marichu Robino Miranda. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. adang Uminom mo ka na lang. sa nagraap mo tuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumusta. Uray nga sakit, init na awates. Lupalulutet Shout out man kuya, kada kayo amin dita Tenerife, Spain. Dakita Tesi, Pajardo, Mount Deborah, Bulusan. Miss you po. Happy watching. Kini na kalingkasan dita Nueva Vizcaya. Kumusta kayo dita Tesi, Pajardo, kini Ninang Deborah, Bulusan. Miss you po. Giyaman kami Keneline. Hello to Andy Alamo. Shout out kita Ballesteros Cagayan. Wala ni Marichu Robino Miranda. Hello Marichu. Akalokarat na bagayam. Naimbang na Rabim Sir Aligen de la Cruz again. Yes, Lord, sa kumarang. Malumya po ito, malumya. Oras mi alas 3:57 iti Males, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ulit belak di kumura Jakin pagat Indes ngay ay wendat Saan ta indadanes na Basta ka di napudno nga agayan Basta ka di
Kapayagan is Ballesteros na. Ngayon, natinak na iwawa dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Maricho Rubino Miranda. Tagapayagan is Ballesteros, Cagayan na kapsat. Ada na ka po dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kalugaran nyo ito'y numutibiyang nga naiwawang Espanyol. My love will see you through. Isang sagot ko kada kayo amin na po nga kalugaran nga taga Ballesteros. Kaya na kayo amin na imbang nga malem nyo dita, sir. Danny Adswar. When times get through and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be your side to comfort you. My love will see you when tears are in your eyes and you feel like you wanna cry. Just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have is call, and I'll be with a helping hand. When the road seems long and restless, and all you see is nothing but darkness, don't give up. Just walk and faith in your heart, for my love will see you through. My love will see you through when you reach for your stars, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill. My love will always be with you in everything you do, in every state you make, in every road you make. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you through. Oh! Ready ako tayo love, my love will see you too. Apo ko na Daniel Daji form kantang gayam ta idandanoy ko tayo pa ng kansakang kakapsat. Aji pa ng kantak form mutim papamay akong kakapsat. Basa na mo ti Dani won. Iso nga pasensya kayon kanta mo gayam Dajay. Damdamo nga kantaan datoy, my love will see you through kakapsat. Isang sagot ko kata kayo amin. Anusan nyo na po nga dati kang kanta. Kunano Daniel Daji El sector lácteo tiene mucho que Canta decir Bugaya. sobre el cuidado animal. La gente My ha hecho sus love preguntas, will pero see you escuchar too. Nababaunay ti panangala kakapsat ken gagayem.
Daji mana po iti my heart won't believe that you have let me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Oh, my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul to take me out of my room. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Wow, kakapsat ken karayem. Kaslanak ate agharana dato. Hello Mama Aida Faustino Pasqua. Hope you enjoy watching my simple and simple live streaming. Thank you very much kakapsat ken karayem. Happy watching everyone. Da kaya amin na po nga agkat katawa. Hello to Ruby Pigalapon ni Grace Luby Pakariyam. Happy watching. Hello po. Kuna ni Saida Abdurrahman. Happy watching Mama Ruby Galapon. Lobaten friend. Enjoy ka lang. Dita ka na. Nagmayat pa nang ikumpas mo, sir. Okay, po itatapnuhan kay maboring question ang kakabsat. Dahil po ko may isang question nga pangabakan nyo ti 50 pesos prilo. Dagyaman na hello to Jordy B.U. Hello din ko na ni Manang Mila Miranda. Mading Daniel Daitan sir masuk dalmon.
No, amo yung gawing kakapsat doon na nga to, idaniw ko, hangko kang kantan, tano na pimpintas latan. Kasi no, ikantak pa lang tamo nga daniwon po, kakasi to'y numutib yung manggaw-gaw aten. No, nga to una yen, idaniw ko, hangko kantan ta, kasigurado nga kantsawan da kung gawa nga men. So nga, dito pa may sasabay nga, ano aggang ganas kayo po agoy-buya mayat tituturugan nyo nakausam kayo nga sabay nga maturog kayo po. Love me with all of your heart, that's all I want to love. Love me with all of your heart or not. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart or when you near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. Happy watching. Rosemary Juan Julian, happy watching, manang. Hi to Grace Ruby Bacariem, Ruby Pigalapon, Laila Pablo Mayrena, Rosemary Juan Julian. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer. Mayat sir talaga, langsung masit tapno, magawat mo sir. Lapaw! Ilagtok ka na masit mo ni. Hangko nga itadar, hello ma'am, kuna ni Manang Bird, Manang Birdie, the Berloy. Okay, kakabsat, Perlita Matias, likewise, sister, agita kasta paboritok si Daon ading may kunan. Mucho sexy, mucho story. Okay. Muchas gaitas en el mob. Dahito na po iti question, nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Inunaan dati kakabsat agita kasta ti paborito nga si Daon ading may nadublik. Kada kayo amin na po nga 57 nga na-online, dagiti ampay nga nag-share po, i-share mo basit dato yung live to video. Kung apo ta, adamo gangganas ko, apo nga kanta nga kanta, taurihan na nga singer, at least mabuy-boyaw live direct from Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti Magic Boys, da ito'y host, iti Liwliwaken Rayaw, dagiti OFWs, nga Ilocano kakabsat. Kada kayo amin na po nga nag-follow, ken nag-like, iti daiti nga Facebook page, agyaman kami apo, kakadwa ka po dagiti tracing admin ko, iti panaka-monetize dahito ya po nga Facebook page, iti Liwliwaken Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman kami amin na po, nati, naseno
Ramirez, in-share concert ko, nakabsat ko na. Hello to Jess, Ulep Bugarin, Nati Naseno Ramirez. Happy watching. Mila Miranda, hi Angelina Cortez, Oresyak ate ko na. Dahil di may dapat di question ko nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload, sponsor tayo ni Manang Angelina Cortez. Hello Manang Virgie Viloria, dita Portugal. Okay, dahil tatililiwit ko mang masida ay dito, ibeshi ko na, nakakabsat. Okay, ti pangabakan nyo ya po iti 50 pesos preload, ket iti question ko apo, nga gano'n kayo. Ti pangabakan nyo po ti 50 pesos preload. Gure kayo kung nalipatak mo ti pakasyon no, nagsublinak sa manin tano malagip ko. Nalipatak take pa question ko apo. Daytoy kat Bye everyone, kung ni mama naman ang Mila Miranda. Mila, hello po. Kakabsat ken kagayam, dahil ito po iti pangbakan nyo iti 50 pesos preload. Anya, iti awag tayo, iti ubing tayo kakabsat ka, amok, no dimakkel kayo apo iti barbaryotik ko nada kanyami iti, no, aglalo kakabsat ko dahito ikabsat ko numutibiyang nagdadimakla po iti maysa nga baryo iti Payaganis Ballesteros Cagayan. Ijay nagadu ti baybay yabas, mapang kami agalat ti bayabas, mapang kami agalat ti palali sa buo kami ti santol, agala kami apo ti igitay Royal True Orange, bayuyo, tayog babayuyo, apo no, tempo kursing ako, anusam, mapang kami galang sa buko mi apo ti Arialis, nya pa agitay granatis, kung kunana po, umalsampay dahi di lakapog tubog dating iwat ko, mapang kami agala ti palali, agsusuwa kami ti palali, jay, katuturudan, mapang kami agala ti lapaaw, ako na yamuyo ti lapaaw, apo, ti masidang madungdang kakabsat kan kagayem, mapang kami agibayabas, kada agisantol, nya pa ijal alami, agala ti mandarin, in kami agoperasyon na po di jayan ti kamandarinan, dagiti nakinkim mandarin, mapang kami agtatakaw, mapang kami agala ti mandarin, dagiti nakinkim mandarin, dagiti yan ti kabayabasan, bayuyo, palali, nya pa ijal alami, dumayas, kasoy, kami agala ti kasoy, longboy, nagaduki di nga makanidin di po, ano niya makakita kami ti buena ba, kakabsat ako, mita buena ba, o nakin buena ba, ano makakita kami ti Chesa, lalo kita nalulubog nga Chesa, po, di natin siya ti yelo na, no tumaki ka, yelo latta kakabsat, termoir, Chesa, mabulong, kami agala, mabulo, limita, mabulo, si ore sino tinakin mabulo dita, aglalo no ati mabulo ko, ati medyo nalunong pa lang tibukol na po, operasyon ng miyajay, ala umi nga buwa mi, no, mapang kami jay, katarusyan, nagpipinal suot kami di jay, palsuot, kalindang mga kataglalok, mayat, pasto, wonser ko nada, ada gijay kakabsat dagiti ang kumalilipatan no madamdama kami agala kami ti ate pangaramanan ko na dati kaslag mani nga tunmo maaja po sa atay palwom kasla ko madate bukol ti kasoy apo ituno mi ajay malulupsitan dagita bibig mi ate bibig ko apo iti ti karawot ko ta maka kwada bibig kakabsat ajay atay bukol atay kasoy kakabsat no hanga napintas ti panakaluto na uno panakatuno na apo aglupsit aglalo no makwatata bibigo no katem imam ada kwan nagatul kakabsat iso nga mabasinak pa ikidin ati kasoy nga no nakasoy nga no kasoy nga naimas nga nasamit kayat ko no kasoy lat nga tay medyo nalabay ramaraman na kayat ko tay bukol na apo ala dagtay bukol na wagwagom mita lungboy no nya ti masara kami nga lunglongboy di kabakiran wagwagom mi agala kami apo ati pagirikan ati screen ko nada no panagagapas wagwagom mi ajay sa amin tukulog-kulogon
ikamiti asin na dajay, apo nagimasa na po ti agso ti mga tilong buyen, tumakki kati kabikatan na po nagnisit ng takin dahil longboy mo latiking kinamen. Anya ba question? Ayan na tayo question Canada. Anya, daytoy kakabsat nga makita yung bakiran nga no saampay nga na loom, datoy nga bunga iti kayo ka red, ti ang bubukal nga red apo iti bunga na. Anya no hampay nga na loom apo daytoy no na loom nang violet no nang isit iti langanang no hampay na loom red. Anya nagan na apo daytoy nga mabiro kami iti kabakiran go. Kabakiran go. Hello. Ayun na di question ko na da. Naging istorya na mo tan, di question ko na dan. Anya apo nga day inya tinagan datoy nga nga bunga nga no hampay nga nalumapo uret ngam no naloom agbalin nga nangisitan. Anya dayay. Ay, ibagamon sir, answer nan ko na bakir ko na bugnay ka no longboy. Question! Haanay, bagamon sir, answer na tabagay. Anya ka ti question mo ko na. Apay na o, di nakmitan, di ba, di kita bakir ko na. Lubok, wrong. Bugnay, bugnay, wrong. Bugnay, arusip, kano, kakabsat, bugnay. Ada bugnay kuna ni Catherine Escalona kantor dirig kanaw kakabsat ken gagayem bugnay dirig bugnay arusip bugnay dirig bugnay dirig lungboy bugnay dirig uy ubing kay nga talaga si kayo napadasan nyo nga talaga iti nagubing kakabsat talaga nga pada kayo nga agoperasyon iti bakir ubing kayo nga talaga nya iti sungbat na kakabsat ka dirig D-I-R-I-G dirig kakabsat dirig atay no kanom no hampay na loom agbaling agpuraw sapay lang santo aglabasit isuna tapos aglabasit into no maloom agbalin nga nangisit kasla violet ngumno kanam ditoy apo agmansya apo iti dilam. Congratulations hangarusip ti congratulations to Catherine Escalona Cantor dirig kakabsat ken apo makadlawak dua mga Catherine natin mga abak dito apo Escalona Catherine Molina tatay tinangabak tatak Catherine Escalona ti mga nangabak kakabsat dirig congratulations apo Catherine Escalona dirig kakabsat amuyo aji dirig kakabsat dati pamayami di pay lingtaum mi dadi dirig nga na ajay naluom alam mi daji bukol na nagimas kakabsat nga malingta dajay Tim tawa lataw na hello naudi ka manen Ezra Ortega gumarang ana data dirig kakabsat tay dirig nga sanga no aji bunga na kasanga sanga nya naganadayin na kwan sanga dakpay mo ti Lucano nan tulungan naman ay bunga dayi dirig kakabsat may sanga ruoy dayay nakas jay nga makita mo lat nga pagbalayan dagiti amimisay sa dayay no mimisay uno datay buos kakabsat no kwa jay kuana iso dayay congratulations to Catherine jak ammo kuna nakakabsat jak ammo data nga prutas dati nga prutas kakabsat ka dirig mabamasarakan nyo dyan kabakiran idi. Aldamutat ta Catherine Escalona Cantor ko na ni Angie Alamo. Oh, di ba? Di ba nagpintas nga dagitay rooy may sanga rooy ko na ni sanga rooy ko na ni Antiwanita. Di ba ante na imas ti dirig aglalo na atay dadakkel nalulumag. No nalulumag nga nalum ti dirig kakabsat nagimas na samit dagita ti natural fruits iti Ilocano kakabsat. Sanga rooy itak lang amang igday ta nga dirig ko na ni Aida Faustino Pascua napintas datoy kakabsat basit lang isuna nga ko datoy nga kayo nga magbunga isuna dayay apo na imas no mamakan naimas nasamit hello dita tipon sanga raay thank you bossing raay sanga raay dayay
Kung talagang ubing kayo nga nagdumata, kakabsat kan gagayem, talagang nag-ubing kayo. Para ay, kuna ni Evelyn Domingo Talbo. Tada ito dirig kami na po, agati buos, kaya tanda nga pagyanan, nagijayag, balay-balay dakan dagita yan, tibulbulong na no ka. Apo, reno, bubuusong kami ide, lakalay atom, miada nga dirig, lalo no, nalulumog ta, makita mga napintas kasi nakaayo kami tibungan na kasla lungboy kuma. Ti langanang ng babatit na imas unak kong adu jay wawang ko na ay so pa yan ti ang kalay atong mi datang adirig aldaw mo tatta Catherine Escalona kantor apo Catherine nagadunga ko so, sumaruno kakabsat agistorya anak madamdama kanta anak pay may sa dapat kasjayin di ba pwede nagkanta Dirig, hello, congratulations to Catherine Escalona kantor dirig kakabsat na imas. Atiman national anthem ko apo dito yati nga kantak kay kaya takati nga kantak kay. Tado ti main inlaba po nga OFW. Padaanan nyo anong sumaruno ako nga question. Lisa Saludares talaga naman generation song nakamamiss ang mga awiting kahit luma maganda pa. So pa Madam Lisa Saludares
kahit yung singer ay hindi niya alam, hindi magaling yung singer, okay lang. Okay, kakabsat ken kagayem, dahito ya po iti question ko, nga pangabakan nyo, iti 50 pesos preload manin. Sponsor tayo, iti dahito yung aldaw, ni Manang Angelina Cortez, hello to Manang, agya manak ni Manang Virgie Biloria, dita pa Portugal, happy watching Manang, dahito ya po iti question ko. Amo yung ubing kami, ubing manin apo, dati ubing manin dati istorya antoy na motibiyang. Idi ubing kami apo, nagadungaw ubra uming aglalao. Agbalay-balay kami, madamdama, ado-ado kami nga gaya yung ubing da kami ubing nga lalaki, agkikinontes kami apo ti pinatayukan in nadaywan iti isbo. In nadaywan apo pinatayukan ti isbo, no sino ti kadaywan ti isbo na, damo mangkit kita no sino ti kadaywan datay tudtud datay isbo, iso dahi ti mga bagkakabsat. Madamdama gayayam kami apo ti binakutan. Binakutan natay binaldegan ti aji parabaw datay latak ka natay smuggle samo baldegang asjay dahi ti binakutang ako nami. Madamdama po atay to pay linagtuan datay dangan-dangan nya nagan natay dangan-dangan natay ipayagtugaw kayo sayo ipandaji sa kayo sayo dangan nga dagan ni kasi kasjay ling nagtuang kapsa ture ko ti babayo ore masok sokit dagitay gitay muting da kanya nga ro dagiti ubing nga babae di jay kasjay de dinangan lagto datoy kakabsat ken gayem no sino ti kangatuan ti lagto at masukit datay ugot na ka iso ti agala di ba kabakiran man ayan ti answer moon bossing ko na Nesla Ortega gumatang tatang kabakiran tatang kakabsat iso nga mayat apo ti ubing no saan dati agaramid kami ti nagya aramidimi agluto-luto kami kakabsat, amuyo ti pagluto kami, ti lalata ti sardinas, kami ti danom na, kami mo ti bagasnan, iluto mi, mahala kami ti talong bato, aron ang miyading kakabsat. Problema minton, no kasano ti panangikiwar mi datay lata ti sardinas nagbat ti tamat. Ajay ton, mga kami ti jayan ti bulong sabang kakabsat. Oray nun ako tultulatan, at least balay-balay, luto-luto kami nga rod, standing ko naman standing ko na datawa, bossing ko na Nestor Ortega gumarang, standing ko na no sitting. Dagiti apo iti kalukwan nga hello apo perli taglipay matchas ko ni Manang Angelina Cortez ket amuy ati ubra mi kakabsat agaramid kami pay ati adi agwarnong kami ti tapok sami isbo-isbuan agaramid kami ti bibibingka sami ipainit-init di jayang kainitan garamid ka ti punmo matay maala kayo tapog maurnong ka samoy kanti abot gitinga na sa muntu isbuan ininutom to dadya nga kalkal yun tanohang agtipping kasi no agtipping madi ito no alam iti jayan paminto ti jayan ti init kainitan agmaganto dadya basitin nga maburak to lang apo ta siyempre kas jay mga semento iso dadya si ate jay apo iti ubra mi di ba? Isbo-isbo mi dadya tapo, kararami din mi nga bibibibing ka. Si kayo, babae, mayat kanya yo tano isbuan yo idi ubing kayo. Hamad maglawag lalo na kapanti kayo itugaw yo kanyami kita dormi ka nga may punta kanya yo no nagaramid kayo ti tapo konta binukol-bukol yo adyan ikanyo ti kwa na yudayin mayatan kakabsat kang gagayem kanyami no lalagi kami di si kami lalubing kami nariga nga itaya bag kanya ita tinugawan yon hamad madlawan di ba shoot natapok ko nam ngamin natapok ko na gamin ko na iso nga dajay kakabsat ti question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload anya tinagan na datay agbalay-balay jay sirsirok isirsirok ti balayo kakabsat aglalo no adano nung kakaykaywan na jay sirok ti balayo idi apo jay katapukan ada agbalay-balay di jay apo nga may isa nga insekto bata di jay anya tinagan na kakabsat ken gagayem go agaramit ti balay-balay na jay isunto ti isuk-isuk kiti mitiit da jay nga kasla sinangkuto ti langana nya anagan na jay apo go nagmayat lagi pena aywan ti balay-balay bulong-bulong ko na okay anya tinagan na kakabsat
sa datay makita yu jay sirok ti balayo idi ngaglalo no jen ti balayo ko sa bagay idi ko at dapay lang kuha na po dakas dikas din na datay awan ti kuha na tarukoy si kamu Catherine tarukoy yamat ano akot-akot ka no nya akot-akot aro data akot-akot lawa-lawa akot-akot ukoy-ukoy ukoy-ukoy sa baliati si basi damo datan ukoy-ukoy mo tarukoy kano akot-akot ko na sa baliti okay kakabsat si kayo nga Ilocano akot-akot ka datarukoy ti tarukoy kakabsat kumamat ti tarukoy ay tarukoy kakabsat jay baybayad ti tarukoy awan ti tarukoy ti bangkag ukoy nya ukoy kanaw ukoy akot tapuyo nya kita tapuyo kakabsat kita tapuyok nya kita akot kakabsat sabali mo ti akot taja akot kakabsat tumatayab dajay nga garamit ti balay na ti albalay na ke daji balay na ke datay kwa dajay datay daga nga nabasa tapuyo balay ti akot balay ti kusimay baboy lapo baboy no balay ti akot sunod kung naman no taga Poyo wala kong may sagot baka butiki ko na Lisa Salodares hindi po taga Poyo akoy ko na ni Susan Teada ni Manang Angelina Cortez akoy mo tisong patatatay kakabsat akot kung kunada kakatawa da kakabsat ken kayo amuyo datoy apo datoy nga insekto ba datoy insamang insekto tatawa mo ti paya na basta gyan iti unag iti tapok tayo di ubing kami sugki ti midajay nga kasla tilangan kakasla aglano na lumog no kwa damo na lumog nga sinang sa dakas kinabasit nga nangisit basit jamo nya langan na datoy daji apo agaramit ti balay na ajay once nga da makita mo nga tay nagsinan nagbukol lang kasi nga da nagkas DJ kuan DJ tingana sukitim daji unag na daji apo ti kuskusto nga sungsungbat na aja po kusungbat na akoy hanga akot sa baliti akot kon akoy iso nga tinangabak dati mo lang kakabsat dati ate sponsor tayo hello to Manang ayan na akoy kakabsat ka nga akot ayan natatay ko anan daya po iti sungbat na po ko akoy hello to Arnold G. Valenzuela ukoy ko na mga ukoy to ukoy ka ati masida data Arnold ukoy ko na tayo ati masida atay ikamti arena na samoy kanti iti naganatay kuanan datay pasayan o uno pasayan laglag daw ukuyem so aji ti ukoy tarukoy sa bali na tarukoy ta kumamat-kamat dati kadanuman data akot sa bali matlata ukoy kano adatoy kuan ni Manang Angelina tinangabak kakabsat dati pa lang sponsor mo tinangabak akoy dayay hanga ukoy no ukoy datay ukoy apo dati masida dayay talagang akoy ajay sir ukoy 70 viewers happy watching kada kayo aming kakabsat marimaan kayo apo iti nga buybuya kay nagdingding kontoy no motibyang nagadu ati ti mapampanunot ko dagiti ubraon tayo di ubing tayo kakabsat amuyo kakabsat aduti kanawidan tayo nga pamati dagiti Ilocano nagaduki din apo nga pamamati tayo nga Ilocano ada pamati tayo nga aming kano nga tubog iti parte ti bagi tayo apo makaagas paysa mamamati kayo apo no agsakit ti tiyan dati ubing agsakit ti tiyan nyo kakabsat ti pamayan nyo ay no agbutkid da di sa kayo gayam no agbutkid di sa kayo apo mahala kayo tayo dito prayo
ipanyo jayan ti dapan nyo pagkurusun nyo dahil iti agas na no agbutod dagiti sa kayo wan saan makaagas ti tupra kakabsat tanyo lako nga tupraan dagiti tao nga kasangsango yo makaagas ti tupra kakabsat agsakit ti tiyan tupra am dati kasyo mo ipamuja yan ti tiyan mo ayan ti pusog mo na imbag tayo tiyanan kakabsat yun kayem may sara yay aming nga tubog iti tubog makaagas tubog ti di ata tupra makaagas iti agkwa agti agbutod iti saksakan nakakabsat ken gagayem tapos atay da kayo nga babae nagpaspasuso kayo makaagas mo data susuyo tatubog ti susuyo kadagiti mata nga agkamata idi siya mata ko kaya tamot apo, hello, Jess Bugarin. Idi kakabsat, idi ubing kami, nog sakit ti matami, mapanak di jayan ti agpaspasuso, aglalo no nasulok ko natin nalaglabasit, mapamo patubo ka, mapamo patidtidan ti tubog ti suso. Pambaramot nga mang sirip no kasano kadakkel dajay agpaspasuso datay suso dati mang patudking ka no lalaki ka another sa bali dajay nga chancing manen no patubukam agitubog ti suso agas iti mata aglalo gitere ti mata na po dajay mapangkag patudtud ti tubog ti suso siripom mo dati nakin suson Cherry Sotelo Acosta happy watching makaunlok to yung topic mo man kakabsat tubog, di pa tubog ti bagi ba nito tubog ti babae dajay kakabsat kung gagayem dajay patutidam data matam na imbag to data matamong kakabsat tapos amuyo ka di kakabsat nga kunada kanu taraok kanu datay atay upa tas imbango di bagatan automatic ka no nga daw, masikog nga balasang jay banda na ti bagatan, kismosa mo dati nga manok nga upa. Kung naman no hula ti kismosa pati manok nga upa, agbalimpay nga kismosa kakabsat. Atay manok no nagtaraok, datay upa, di jay bagatang kakabsat, si mango di jay sigurado ada ka no masikog nga balasang. Kung na lang no tao ti kismosa pati upa nga manok, amuna pa ay, kitain nyo, hello manang Virgie Viloria. Hello to Virgo Boy Acosta. Kas di ko nada kakabsat ken gagayem. Ke? Ke? No sé. No agtaraok dati upa kakabsat dati si mau kano di bagatan sigurado adda masikog nga balasang kunada. Paiso ti amok lang ko tao ti gismo sa pati manok pay amuna pay kakabsat ken gagayem o kitain nyo so nga high tech digti manok mat abda mo gayem amuda tuy manok ko nada manin apo no ate kano manok nga paratadi tano nagtaraok aje manok nga paratadi nga awan simungbat nga pada nga manok sigurado mga bak no may tadi dajay taday ti bagaday di amang ko. No dagi manok nga paratadi, taag taraok nga hampay nga oras ti panagtaraok ti manok, ke awan ti sumungbat kanya nga kadwa na di jay, nga nakagalot, sigurado agaabak, nga abak to dagi apuno tadi. O, talaga nga ado ti amutin mo ti biyang. Di ba? Kung nada pa no ka, gati anak tayo, no, tano na sirib da ka no kakabsat, dati ka no, datay aji kano ayan ti kuderno na nito nagbasa palipitam kano ti palipitim kano datay lupos ti ulog maulawak ati ipos atay lupos ti ulog ikam jayan ti palipaligpi mo kano kan jayan ti notebook agpaiso nga tadajay nagpaiso ko na nanti merang ay Juanita Miranda kakabsat agpaiso tadajay kakabsat iso nga nagsakit ti tiyang ko na istorya mo sir ko nada amuyo kakabsat adapay siyempre dedi amang ko amuyo ka no tirabi ka no tada amuyo timutya kakabsat timutya atay aglagto-lagto aji nga kasla silaw aglagto-lagto kakabsat ken kagayem ada kamin amuyo dedi amang ko adu ti manok na apo no rabii
At dati silaw ng aglagto-lagto nga mapan mangkasikas-jikan natayan ti mangkasikas-jikan natayan ti ba ati manok. Yan ti manok, mapanalagto-lagtuan siyempre no sipitin dati manok ta maka matilmon na dajay apo mutya ano na nalaing dajay nga manok. Iso nga nya nagana dati kwan no iyaw-awan na kati kwan santil mo. Ati santil mo kakabsat kag payso da nasantil mo nga uncle ko nga taga daya idi malagip ko launay napangkano di jay pugo kakabsat adda kano gaputan na senget adda kano sinusuro na nga silaw ke sinusuro na aji silaw nga malagpat patinggan ala nabambannog pa yen no napananan susuro to na lata aji silaw tamo na daji agaw awi din makapanjibalay da sa bali mo gayam tinakay sad-sad-sadan nan naisadsad mo jayan ti bagatan ti balay men ke nakariing ka no nayaw awan na kada sinusurot ko nga santil mo nga silaw na santil mo nakdirabi manong kunana ka isong agpaiso apo yung santil mo isong ada kayo apo nga mayaw awan no kasjay pamayan nyo balittadin nyo dagitabado yu tanohan kayo nga mayaw awan di ba Farley ibagak tuman kini manong mo nga Wilmer bago mapan makitadi ko amang kakabsat kong kagaya magpaypayso datoy. Kung napay day di amang ko no kano no mapangkamakita din ni amang ide mangmang kami awan na ginnaw hang kayo nga ginnaw no mapamakita di timand na di apo takagura da kayo maabak da iso nga sabay nga pumanaw iso nam no nangang kayo hang kayo nga gininnaw ingana nga makapanaw da jay maaji mapamakita di da jay tinagado nga kanawidan da kakabsat kang gagayem ide iso nga agpaypay sumot no kwa nyapay nagadunga kan nawidan dagiti Pilipino aglalaok nga kwa no kano rabi ta agsagsagat ka kano DJ arbayan nyo no ate me aginagaw ti senget ken lawag kakabsat madi ta makasagat ka kano makaperper ka kano ti mata dagiti hanga makitkita agpaiso data kakabsat ken gayam may sanak nga mangipanenek nga talaga nga madi iti agsagad iti ajay aginagaw ti senget ken lawag nga agsagad-sagad katuya arbayan nga agpuor-puor ka kakabsat talaga nga madi dajay ta nakasjay nakapo aji matakit ka medyo nagrigat nga makikita po jay inikikan dati agas na kasjay isong madi kasla na murmuran mapangkanto ang papa santigwar di jay mangiyatang kayo magwaris kayo di jay nagsagsagadan na ke hanga nakakuaisunan nakamurmur ti mata dagiti hanga katayo-tawang ko na dakakapsak. Next question kuno ni Laila Pablo Mayrena gure kayo madamapay lang te agkalungkong pinggan kunan ti madi kano talaga nagadu nga madi imbaglaki din ta no punsyon handari parity nga madi ti agisupo ti tigado awan latta dagitan senyor awan tatta dagitan at dapay lang mami no isungarod nga no kakano ijay aglalo ijay anti ijay ayan tayo ijay barbaryo isungarod nga agpalibang tayo no tiempo ti December apo tamaikat kano dagitay mangmangkit jamo ano da mangmangkit tamo nga mangmangkit pa lagi Pilipinas ko dagiti mangmangkit mangriribo ay apo nga si smoke sa dagi jay iti mangmangkit kakabsat mangmangkit iti panagbiag tayo nga Ilocano dali kay matay kang kay pa iti para kada kayo amin nga wanti labas na sabay ti question kaya tanyo ti question baliktadin nyo tabado yutahan kayong mayaawan ta question opo si kamot dahil titi para kada kayo amin nga wanti labas na sagbay nga pa-question na ka po nariga mo't kakabsat iti agpa-question no kaya nagpanunutak ati question alang nga palakaot mga bamanin ni Catherine Escalona Cantor dahil ti apo ti para kada kayo tapanunuto konti sumarunong nga question okay ready kakabsat ken gagayem. Okay, 60. May uncle mo, Henry, naiyaw-awan idi. Kung kita mantek, paypayso mo na to. Mayaw-awan ka talaga. Baglaki din ta makakwada. Para kada kayo amin na po, nga dayti nga sonata.
the Vuelta Hakone. Lagit ka nitong natakan sibay ko. Ngay tilatawa iti matmatmata. Umapay nilagip kaunggap. Di pa naman na yan tiraksa. Pinanawang binay bayan na. Numanita titiyan mo. Sabay ka naragsak ka umiyak mo. Abad kaso'y tigasan kadata. Kana sa patahan laging nalayo. Ngay tilatawa iti matmatmata. Umapay nilagip kaunggap. Di pa nawala anyan tiraksa. Pinanawang binay bayan na. Ngay tilatawa iti matmatmata. Umapay nilagip kaunggap. Di pa nawala anyan tiraksa. Pinanawang binay bayan na. Iti sumarunong nga question nga pangabakan nyo apo ti 50 pesos sa preload ang sponsoran ni Manang Angelina Cortez. Dahito yan na po iti question nga pangabakan nyo iti preload. Anya iti awag yo iti pusa iti bakir. Anya iti awag yo ken datay pusa iti bakir. Go! Hello to Gina Balanay Bailo. Hello to Auntie Juanita Miranda Urbi Lizardo. Naimbag nga rabi manti ko na ni Gina Balanay Bailo. Musang Gina Balanay Bailo. Pusa iti bakir kakapsat. Ugsa kuna ni mami mami pusa ugsa dajay kalding ti bakir data ugsa. Pusa anya iti awag yo iti pusa iti bakir kakabsat. Kuna ni Apo Gina Balay Bailon, musa. Kuna ni Esra Ortega Gumarang, mutit. Kuna ni Mami May, ugsa. Mami, data ugsa, idata iti kalding ti bakir ugsa. Ni Nati Naseno Ramirez, alamid. Mutit kuna ni Kati Labaw. Musang Marideles Labon Lizardo, kusang amutit kuna na. Mutit Nelly. Musang pusa ti bakir may orita ko chola kakabsat ken gayam. Okay. Basta ro da puso na po nangabak dayti ko pay sa dati kakabsat ken gayam. Inuna ang dati kakabsat no daytoy musang mutit musang muting uksa kano. Dayti ti para kada kayo amin. Datoy no da puso ma po nangabakan. Mutit kunana Ezra Ortega Gumarang. Okay, Ezra nangabag ka nagtamatan si ka. Nag-review ka. Amuyo apo nudakkel unay datati kung kunada nga musang. Ngom no basilaeng datati kung kunada nga mutit. Ang mutit kakayatan nati ka mutit.
Congratulations to Ezra Ortega Gumarang, mutit kakabsat, iti request nga sumbat na. Likewise, arranger, musang sir, like arranger. Once so pay, pagyaman na kiti pa nagbubuyan ni Arnold Valenzuela. Mutit kakabsat, numusang asla kwa, like arranger ka na. Congratulations to Ezra Ortega Gumarang, 50 pesos preload. Angelina, ay inabak mo ipa-question ta. Mana Angelina para agbalin nga kwa. Agyaman ak sir sa nakmanin nga na seron kuna ni Ezra Ortega Gumarang. Amumot sikat. Am dagiti mo mara agiti mutit kakapsat nalingdang ak kitab dagita. Naglindang ang kitab ti saba, dagiti kakahoy, poso kainan dagiti kabog bagas ti kahoy. Kagadi ka motit dagiti tugi, giti ubi dijay kwa. Amuyo ti takita dagiti motit kakabsat nang isit nga babatit ti kwa na. Ya damutit ko na dangam makita yung natay ti kwa na adatay talagang kaslapu salap. Awan met jaya nga jay. Eretom kanya akong kuna ni Arnold Valenzuela. Arnold Valenzuela, nya kaya mo nga balasang, atay medyo balasang, atay balasang nga ada tagibi na, nya ti kaya mo, balasang single nga talaga, awan sabsabit na, atay medyo nabakutanan. Dagi di sir awan amo, dagi tayo ibagbagang sir. Hello to Marjorie Mabun, happy watching. 63 ako naka-like. May sapay kakabsat nga question nga pangabakan nyo ti 50 pesos preload. Ay nunaan dato ay no ti muna, dapuso na iso ti mga kakabsat. Ada pagsasaw nga anuem ti kinagagit no ni baket ket manag inya ko nana bali ajay kakabsat ken gagayam day ti isang kusong bata nyo iti pay sa 50 pesos preload kakabsat inunaan wala kayo tekang kay ti so na Hola. 50 pesos preload, kakapsat ken gagayem. Iti pangabakan nyo ti 50 pesos preload, inunaan. Iti baraha, mano nga baraha iti ada iti may nga karton iti baraha. Mano apo nga pieces nga baraha dajay ada iti total na. Iti baraha mano nga baraha iti total amin dati barahang may nga kartong kakabsat nga pagayayaman nyo iti tong it. Go! Sanga pulo ko na ni Mami May. Iti baraha kakabsat mano nga cards iti adda iti dayjay. Ino na kakabsat ken gagayam.
sangapulo ko na ni Mami Maya, apay nga sangapulo Mami, 54 sa mayaman amin ng Joker, may raman din amin nga Joker. 32 ka no, 52, 36, 54, pukpuksit, kakabsat. Ino na ang kakabsat. No may raman namin ti Joker, 56 kung kunada. 52, Juanita Miranda, kakabsat. Bilangan nyo, nakita ba para kayo. Ni Arnold, ni Valenzuela ko, 54 ka no. Wala pa. 52, Mylene Naron, Drenyo Palpalato, 52, Virgie Viloria, 52, Marjorie, 52, Rosy de Guzman Nabir, Nicole Bautista Kabakungan, 54, 52, 53, 52, 52 plus Joker, 2 Joker, 54. Adi normal kakapsat, 40 amin sir. Makaulo ka kakabsat ka na kayo. Ada iti apo iti ti kuskus to kakabsat ka 52. 52 iti 52 dayay apo ti normal awan ti Joker na tahang masapul ti Joker. Ti talagang sungbat na apo 52. Malasin lata po dagiti managtong itamuda dagiti amin nga naganser ti 52 kakabsat managtong it kayo, di ba? Congratulations to no haang nga si kagayam si nagkamali na estra nga si ka ay estra nga si ka ti inikat ti puso na estra nga si ka ti babaywok baba nga na estra yan na ikat estra nga si ka ti puso na ni June Reyes team muna. Hello June Reyes, thank you very much. Dadya po iti para kata kayo. Na question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload, 52. 52 kakabsat iti normal nga puso kambong, puso, bastos, oros kan nya gajay uki kung kunada. Dadya po iti 652 amin. Agita duma sa nga pulo. Baga da 54. Agita duma 53. Ada pa 32. Bilangan nyo. Malasin na po dagiti hanga tong-tong 8. Congratulations to June Reyes. Isagsagot ko man dito apo iti dito nga sonata kini June Reyes kini Arnold Valenzuela. Dayta puso nagbalinag anarasiken ayan nadaranday tuy pusok den nagsabali nga ayan nga ikawaan amwen kaano man jak nagragsa agbabawi tuy pusuken tuy rikna awan tikas ken ka mangipatig mangila kanya maikawaan uray anyatit den kanyak apandusa kunaen nga taajak ibturan amin ida sumang talagang gurang kaniyak ke awate agusat nga awan diritwenga. Okay, congratulations to June Reyes. Bali upat manang ato 50 ni Catherine Molina, ni Catherine Escalona Cantor, ni Ezra Ortega Gumarangkin ni June Reyes. Dati inabak mo, impagtakin ni June Reyes. Ako na ni June Reyes ka, i-donate na ano, pag i-donatean na. Hello to Carlita Pagaduan Medrano, happy watching to Resi de Guzman Bir. Carlita Pagaduan, mano ay ta maludanan sir, na yun ang Pfizer tada pagkatkatawaan. Okay.
O John Reyes, ipasay pa-question ko manin, balbaliwak. I-donate mo, ipa-question tata, maalat isa bali. Yaman na kinaman ng Virgie Viloria, happy watching. Trisam Mina, watching from Macau, sir, kung na. Trisam Mina, happy watching, ading, happy watching. Yes, sir. Thank you. Giveaway po din na kayat ni ngalan ti nabak ni John Reyes. Iso nga ipa-question ko mo lang kakapsat. Ken ka kaya. Awan tikas ken ka mangipate mangilala kanya. Okay, kakapsat. Thank you very much, sir. Mabalin nga alain kanto nga ninong nagkasarnak, sir, kung ni Arnold Valenzuela. Wine, mabalin Arnold. Ipasuygot mo lang nagkasar ka kumain to no 2021, Mayo. January pala, bagbagam kanya ko. Papamasmasam. Dagiti mga lang ninong kanya. Siyempre, anyo baga no, kasar kayo ng mayabulan. Anyo baga yung sigita nga. Ang kasara kong mayabulan, napo kasano nga maitid ko mo datay. Ati pagbayad ko, apo kini apo pa, di panganak ko kada kayo. Masapol mapamasmasan nyo, apo. Sir, may kantang kape ko na ni Carlita Pagaduan Medrano. Una po, ikape tayo ati pandesal po nga crispy pandesal. Alawan Arnold, no, akas-kasar kanto. Agarami yaran ipanak to anti invitation mo, Mr. and Mrs. Roderick Molina Konam, tapos ibagam to no kaano, kas pangarigan, anak anda kanto kini Mami May. Makamunak ton kaano kasarak ko no kas tinga bulan no kas jay, o gayam ta mo Facebook, ibagam to latta. Nya. Vodafone You Music Show y la red 5G de Vodafone te traen el concierto de Ren's B en streaming. Síguelo por la cara el día 29 de octubre a partir de las 8:30. Apúntate ahora en VodafoneYouMusicShows.es. Hello everyone! Dinamag po sa konak ko mga bossing. Donde nadie hable de lo nuestro. Dahil apo di para kada kayo amin nga 6054 nga nakulan. Hello to Resi De Guzman Beer. Happy watching. Kakabsat ken gagayem.
Okay, tapno kaputi iregalo kano ni Apo Jun Rehis dati nabak nakakabsat sakbay nga bumasit ti viewers. Dahito yapo question nga pangabakan nyo di 50 pesos preload. Anya, o dingag kayon. Agdingag kayon kakabsat. Anya, iti agmalmalam. Bisinak nga nubigat nga agmalmalam sir ngem okay lang. Send mulat lang. Agita number ta itek ko kentay anak ko no nga no parbangon jay Pilipinas. Okay. O Kati Molina ni Catherine Escalona ni Esther Ortega Gumarang kun dati mga baktata po isigoy itidyo kanya kain sige dati number yu apo tamabaludan kayo into nubigat ka no i-text ni Manang Kwan. Okay, thank you sir. Ni Kati Labaw mga kamadanagan ta i-check up ko madamdama ta sigurado no laki dintit mo kanya tanay surat ko nakasurat apo dito ayan ti listaak nga ayan ti pagpapaludak. Okay kung naawan kapilitan lilodang ka manin no Kwan. Kitakla di confirmation, madamdama. Dahil din na po iti sumaroon nga question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Okay, ino na amanin. At inabak ni Jun Rehis, ipabulak ka no kakabsat apo. Kakabsat kayong gagayem. Anya, iti apelyedo iti aming apelyedo daw ya. Anya nga apelyedo kakabsat, iti agsao. Anya nga apelyedo iti agsao kakabsat ken gagayem. Go! Anya nga apelyedo dagiti Pilipino iti agsao kakabsat ken gagayem. Go! Fuera Martinez bakay pa nyo ti Martinez agsao da ni Martinez. Fuera Martinez go kakabsat ken gagayem. Anya ti apelyedo dagiti Pilipino Ilocano ti nga agsao kakabsat ken gagayem. Go! Agsao, no, wrong. Agsao lang ito lang, agsao manen. Martin, agsao, Martin, fuera Martinez Domingo. Apo agsao ni Domingo? Wrong. Anyati Peliedo, nagiti Ilocano nga agsao, Martinez, wrong. Ipagakon nga, fuera Martinez. Awan ay iyak sir ko na ni Resi de Guzman Beer. Anyati Peliedo, dagiti Ilocano wano Pilipino nga agsao. Go! Laman? English pa iti sa una no ko Pigaw. Iti pigaw? Ang una yung pigaw, pagaw na takta. Anya, dagiti apelyedo tayo apo. Pwera, agiti laking apelyedo ato, baka uburondak nito, yung madamdama. Anya apo, iti apelyedo, dagiti, anyang apelyedo, iti agsao kakapsat. Sebastian, agsao yan mo, data Sebastian. Gapon ni Sebastian nga tao, agsao iso na rong. Sao, Jojo Kakal. Hello, Jojo Kakal, sao. Ngiwat. Ako ko nang ngarot ko. Ngiwat, anyangat ko nang Roderick Ngiwat ko nang Apo Marlin na ron, warong. Lucas. Sa ni Lucas, siyempre tatalakay data, naga na data, apelyedo na pa yung Lucas. Viernes. Ngiwat ako na Linda Tasani. Sabado, wrong. Viernes, wrong. Anya. Iti apelyedo kakapsat nga agsao. Di sa una ba ka English? Ferry, Parot, Ngiwat, Linda Tasani. Hello, Linda Tasani, happy watching. Domingo, Widel Frank, Almuetes, Soriben, happy watching. Anya po ti pilyedo tayo, agi pilyedo elepante, exao yun elepante, closer, kakok. Tiklo na kakapsat ka, igiul din na ka agsao ko na. Tarabita, ko na na, rong. Dila, apoy atay pilyedo mga dila. Parotya, ano, rong. Agila, peksao na agila. Sao, kano?
O panunutin nyo mo gamit ha. Mang panunot kayo, chismosa ka na. Mang panunot kayo, no, anya datay pilyedo, pilyedo apo, dita, Pilipinas, nga ti udi nakaagsaw ko nanago. Laman na mo, kuya. Pilyedo nga ti udi nakakapsat kaagsaw ko nanago. Kararive na. Ka-pronounce na kakapsat. Hi Sir Linda Tasani, Api Aguilar. Parbuklain tisumbat mo tanakita Wandasan. Sir Tega Gumarang Wandasan. Aguilar, kung naman ang Gila Cortez. Mang panunod kayo. Dati kay Pilyedo tawagin. Ati Pilyedo apo dita Pilipinas na idyo udi na ko agsao ko na rong. Agsao ko na Molina sir. Tarabita ba ni Roderick Molina of Arnold Valenzuela. Lalo kumusta kayo dita Arnold Valenzuela, dita Mindanao, happy watching ka na kayo amin na pong nga soldado dita. Agsaw. Ha, nagrigat med sir, question mo wanita saw-saw ko na rong, tabalno Marjorie Mabun. Ibaga ko, na mo pa nakala po, itable manin natin, mapukang kayo manitin, naala kayo manin Mildred, no, yung maala. Talakitok, apo, ikan mo, data man ang Virgie Vilor, dyan nagimas, tatalakitok ka na po, isigang mo tatalakitok, nagimas. Talakitok, medyo mayatan man ang Virgie Vilor yan, naalam di na udi. Manang Virgie Vilor yan, medyo aday diyam mangkita kami sa bali nga pilyedo. Aday ang pilyedo mo tisi, talakitok manang. Ngam naalam dati ko na, ate udinan. Okay, sonido. B. Parillo Garcia, be watching. Hello, Catherine Tolentino Molina, Clumanong, Bagasaw, Bigasu, Vivian Bolando, happy watching, Romina Afala Olaya. Pilyedo apong agsao, iti udi na. Aligsaw, talakitok, tokitok karong. Kakok, nalayla Pablo rin me. Ibaga kong, nagbayag kay Mota. Ti kustungan siya na po, tabaliwan tayo, medyo anyon sa mo. Rosie de Guzman Beer. Katok, B. Parillo Garcia. Katok, takitok. Rong, Evangeline Blanza Biernes. Tarok, Balitok, Maribeles Labon Lizardo. Rong. Sound na sir. Ti sound Judy na kutok ko na. Bagamon sir bossing sir. Teka. Amuyo kakabsat, ti pilyedo nga sa udi ta Pilipinas. Ti udi na. Hanga palpalatok. Hanga palpalatok. Palpalatok. Di ag sa uda udi na palpalatok. Palpalatok. Alo, kada kita amin na po nga palpalatok family, happy watching. Sapay kumapot ang kagungungot, ang kayo kagungungot. Palpalatok. Di bagsaw da jay? Katok ko na kakabsat. Dajay apo, di para kada kayo amin. Palpalatok ko na palpalatok kakabsat. Palpalatok. Di bagsaw da jay? Palpalatok. Molitok ko no. Ako Catherine Tolentino Molina, di gusto. Palpalatok ko na ni Cora Kodala. Bistok. Hello, watching from Saudi Arabia. Minjulin Collado Aeroplan. Esa Ortega Gumarang. Di ba palpalatok? Correct kuno saan? Palpalatok. Di ba Saudi Jay? Palpalatok. Sa dinuman Palpalatok. ayan mo biyag Evangeline Blanza Biernes. Kakatawa di gusto. kaya't kukumaken ka Nalitok na. ngay pudno Palpalatok. Kakapsat. si kakanayon di arapa Palpalatok. Di ba palpalatok sa uso na? Palpalatok. ket di kanto
mapukaw dito. Okay, pinugto system kakapsatan nyo mga nalay. Ipugpog to, tilanda. Mga maribelas na polisardo. Kukustong naspin. Palpalatok. Di ba tok yung di na palpalatok? Diag sa uso na palpalatok. Awam mana na naapugang kay manin. Kaya't kukumayan ka ngay pudno. Sikat ka na yung di harapaap ko. Ket di kanito mapukaw dito'y lagip ko. Tabla kakapsat. Uray pa Tabla, kapunta tabla kakapsat. Pugtuan nyo noon niya tinagyan dato'y kaserolan. Kakapsat ken gagayem. Awan laeng, gasat ko na. At apay lang tinay. O, dahil ito yapo kakapsat. Dahil tinagyan na pugtuan nyo mamindua kailang agsungbat. Anya tinagyan da ito'y magic kaserola kakabsat nga masarakan nyo iti inog iti kusina. Puera Ricardo kakabsat anya tinagyan da ito'y magic kaserola nga masarakan nyo iti unog iti kusina. Go! Unog ti kusina. Kulog-kulog. Oh, dahil tinagyan na. May isa nga banag nga masarakan nyo iti unog ti kusina na udinak nga nagsunggaan. Ora ko dala. Molina tok ko na na. Josel Montenegro. Hello classmate Josel. Happy watching. Josel. Anya Eleko Lisa Tasani. Okay. Hello Josel Montenegro. Happy watching. Puera Ricardo kakapsat anya iti malagyan na datoy nga datyunog ti kusina nga masarakan yun. Nanay. sa dinuman. Kutsara, piler, kutsara, tinidor, kanaw, o nyata, ladol, fork, pagbatil ti ilog, kutsara, bowl, bowl tinidor, akloser, Virgo boy, payless, may naka, kutsilyo. Oh, hindi nyo kami na baso, di pa nabuong, chopstick, spoon. Naunig ko sa pagputuan. Cheese, kutsilyo, sardinas. Anya, tinagyan na ito'y magic kaserola nga masarakan nyo bunog di kusina. Go! Kutsilyo, rong. Kutsara, rong. Kutsilyo, rong. Gunting, rong. Guteng, knife, rong. Aklo, DJ. Josephine Cambe, rong. Aton, mamimay, no. Pangasaan, rong. Aklo, rong. Aklo, rong. Can opener. Pindang ser, rong. Pile, rong. Opener, rong. Lamdak, rong. Tinidor. May sadangan na puti katidag na. Salangan, rong. Pile, rong. Kuharita. Kutsara. Egg slicer, rong. Corn beef, rong. Opener, rong. Bottle opener, rong. Lata. Pulata. Strainer, rong. Aklo, rong. Ano libet kiliyan mo? Waha. Happy watching. Benny Natora, Norcus, rong. Lighter. Maribel Eslabon Lizardo. Galog tilata. Takap ti kaserola. Hello Josel, kumusta kayo po dito Pilipinas? Ni Don Josel Montenegro. Hello. Kumusta ka classmate Josel Montenegro? Takap ti kaserola ka daw. Colgate bread slicer. Okay. Wow. Sangadangan?
jay tanim. Congratulations to Maribel Eslabon Lizardo, lighter kakabsat ng sangadang nga lighter ni. Oh, agabat na kiti admin talaga. Lighter kakabsat ken gagayem, thank you very much kada kayo amin na po nga nakiayam. Ket daytoy man na po iti sagsagot ko kada kayo nga wanti labas na amin na po nga Ilocano, Pilipino, mga Tagalog people. Daytoy iti para kada kayo amin kakabsat. Congratulations to Maribel S. Labon Lizardo. Lighter kakabsat ti sungbat na jay. Oy sika Maribel, nalain ka nga talaga. Agabak kayo kini Catherine. Posporo kunada, lighter, magnetic ignition. Nabak man ni Maribelon kakabsat, talaga nga mayat. Agkaramayat. Dahil ito iti para kada kayo amin na po. Kay buti-buti mo, Panginoon, Lighter! sa lahat ng Lighter dati takol. sa bawat araw. Lighter ka takol sa ngalangan. Laging tapat kong mamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. 60 nga na online, thank you very much. Kaya baga po karabiyo amin din sa Pilipinas. Ay buti-buti mo Panginoon, isang sagot ko kada kaya amin. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Dagito'y abuti winner tayo iti daytoy ngaldaw ni Catherine Tolentino Molina, ni Catherine Escalona Cantor, ni Ezra Ortega Gumarangken, ni Maribel Eslabon Lizardo. Hello to Evangeline Blanza Biernes. Tinaga na day takit magnetic ignition. Magnetic ignition. Congrats! Ana tanong kami na biro ko. Ayun natin lighter mami nga dakkel ko na ano ka. Iso ka. Lighter di batit. Aga puta lighter sumulang iso da dyan. Tinagan na kanyak dati lighter. So nga magnetic ignition. Mabalin lahat tamad. Ngam lighter na siyempre nagbayag kayo nga nagsungsungbat. Awan nakala. Iso nga lighter kakapsa. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri. Okay, dahito na puti para kada kayo amin nga bubuyag dingdingag. 46 nga naka-online. Thank you very much to Josel Montenegro. I-like that song, sir. Kay buti-buti mo Panginoon. O para king ka dati classmate. Long distance relationship. Para kini Josel Montenegro. Isulaing tirang tayta Agda panawin May ipaidang Nigasat kadata Umanayen tiskay Apan nagkita ta Pangipeksa. Thank you kentay na ayat nga sponsor tayo ni Manang Angelina Cortez. Sapay kumata at di ka maumpamanang ko na ni Maribel Eslabon Lizardo. Saan
nakaliw-liwa sir. Gamin na matulog na kuman itay ngem at datay duty ngem. Ngem hanta makaliw-liwa nga talaga. Alagyaman na Arnold Valenzuela. At di po ko ni Arnold Valenzuela ko kalugaran niya po di jay wawang katukuran payagan is nga day suna di jay Mindanao nga naka-duty apo may sapoy suna nga soldado. At di ba balasang available ni Arnold Valenzuela agbirbirok iti kapungan na. Where is this program? Long distance relationship nagirigaten na yan. Hello to B. Pajarillo Garcia. At dana ka po dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y nanumong host ti Liwliwa Ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Siya ka po ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina nga tagapayagan is Ballesteros, Cagayan nga naiwawa po dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island. Mangmangigan ken mabuyayo apo iti kada Domingo kon Sabado iti oras iti alas 8 iti rabi dita Pilipinas alauna mot iti malim dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Sabado kon Domingo apo adanak iti alauna iti aldaw alas 8 iti rabi dita Pilipinas iti Rogina Sabado kon Domingo. Agad yes kayo no anya nga sulit lubong ti ayan nyo apo no kaya yung mabuya wano mga ganda kanina po di ito no bigat kaninto no Domingo oras iti alas 8 iti rabi jay Pilipinas alauna ti malum dito Tenerife, Spain iso ti kakadwa tayo apo. Nag-live na lang nga po tatatahan ko nga talaga nga anak ko makalalay gum nga po dahito nga Facebook page iti Liwliwa Ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ka mariman po ti monetization na masapul nga ag-live na lang apo tapno umado iti dumakkel ti ratings nakin ni Facebook. Kasi no ado ti agbuya ado ti adalta agla-live dumakkel ti viewers na apo dumakkel mo ti ibayad na no agbayad iso na ni Facebook kanda ito yung Facebook page. Thank you kada kayo amin na apo nga nagbuya ken nagdengeg dagin na kaya ayam agyaman to yung motivyan manipod dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain kakapsa dagiti dagta Pilipinas family ko dyan sa Madrid, Spain. Thank you. I'm watching from Florida, USA. Thank you po Ma'am B. Pajarillo Garcia. Ada nakaputi Canary Island na alayo ng ti Madrid, Spain. Long distance relationship nagirigaten na yan. Sorry sir, I'm single but not available. I'm single but not available. Talaga nga naigalot ti puso ng datiba. Hello ating Catherine Molina, Angelina Cortez, welcome po. Ay no po. Long distance relationship. Alagyan mo na ka po ni Ma'am B. Pajarillo Garcia. Isi pa na buy-buyayo ako dita Florida, USA. Sabay kumabot agan anat kayo. Awin nga Ilocano ako dita Florida, USA. Sabay kumabot kang kanayon nga nasa lukhat ititunggal. May sakit na tayo amin nga Ilocano. Naada tayo ako dito yung abot amin. Josel Montenegro, karyaran na kati asawam sir kana man ti maaram dita kunana agungo ni bakit mo. Good night manong yan man mabalin ti maturagan. Okay, kakabsat dahito ilin na po iti maudi nga sonata para kada kayo amin nga awanti labas na. Okay ate ko na. Sayang adapay school apo ko kayat namang gagangamin nagan na. Sayang adapay school apo ko kayat namang gagmaninagan na. Okay manang ayun to nagbuya iso na ipagbuya miso na. Okay ate ko na.
Hello, kada kayo amin. Nakaturogon ni Sunan. Josel, nakaturogon ni Sunan ko na. HBO Records and Oyoboy Production. Pamakada nga bilang kapsat kada para kada kayo amin. HBO Records and Oyoboy Production. Okay, kakabsat, dahil apo iti para kada kayo amin nga maribampay lang agbuybuya, guri kayo tay kang kay manti napintas nga tapno mayat ti panagturog yo iti dahito nga kanito, da kayo apo nga data Pilipinas, dahito yun apo iti para kada kayo amin nga awan ti labas na. Gracias, mi gusto tu programa es mi primera vez. Escucha este programa. Buenas tardes con Anibi Pajarillo Garcia. Thank you very much. Dahito iti para kata kayo amin kakapsat. Kapi! HBO Records and Oyoboy Production. Gracias. Napadas mo ka din, nagkilaw itikipin. Napadas mo ka din, nagsiga itikipin. Kipiti bakara, napula lumabaga. Kipiti susuna, napula nataba. Kipi dito'y lawak, sumapit nga umabgad. Nasakit nga umipit na et-et. Inggit sakit. Wow! Kipi! Lagi mas tikipi at lalong napula. Lagi mas tikipi at lalong nataba. Lagi mas tikipi ay di makauma. Kipi-kipi-kipi na imas at talaga. Kipi-karayan ay agkar-karayam. Kipi-baybay ay agkat-katay. Kipi-bantay na ingar-launay. Kipi-beba-era na butog-launay. HBO Records and Oyoboy Production. Kipi icay bata, terterni anag ngisin. Kipi sa nikulas, nasumpit mga bahay blood. Kipi icay bintar, tadakkel anak ingar. Kipi icay sarat, ipait na makapakatay. Kipi icay bitig, naamot ana alsem. Ako kirad no lutwem na imas, akilawen. Wow! Kipi! Kipi ti karasi na atap na kupi. Kipi ti dingras na tiwing na imas. Kipi ti badok, pukot kin na dusok. Kipi ti pagudpol, puokan ana ang god. Kipi ichay banggi, amot nagit na banggi. Kipi ti pasukin, medyo pangang ang piten. Kipi ichay burgos, ay daat lumot. Kipi ichay paway dinaragas na unay. Kipi ichay agas, masanang naman. Kipi ichay dumalig, nakabangbang-ek. Kipi ichay kurinaw, ay agbil-bilaw. Kipi ichay banang na aglamunga. Kanaglumat ilang atikipi. At apay na plag, at asimoplag. At akimakto, at apay nokmok. Kipi-kipi na imas launay. At kanatangsi, kay kimartip. At kanatangkin, at apay na nokmek. At kanaiman, at kukurek pay. At kaanyang nangatikas taunay. Alas 8 de Pilipinas. Ipit-ipit, ipit-ipit-ipit, agipit-ipit-ipit, ipit-ipit-ipit, agipit-ipit-ipit, ipit-ipit Marcos na sakit nga ipit. HBO Records. Wow! O dahil po ti klase ti kay Kapi, ti Ilocos, yakamono niya ti klase ti Cuando Kapi, se trata de la ti salud de Cagayan. Promini, Purina One te proporciona una nutrición adaptada con resultados visibles. Papi
pet o pitpit. Josel, dahil ti para kada kayo amin kakabsat, dahil ti mantitid ko apo nga sunata para kada giti amin nga DH, giti domestic helpers mo no OFW apo. Anya man ti bubra nyo, ayan man nga sulit ti lubong iti ayat man. Hello Sir Arnel Takmo, lol, kuna ni B. Parillo Garcia, kakabsat ken, kakabsat. Dahiti man ti para kadagiti amin nga nalulumog kakabsat. Dahiti pada nga dagiti pada nga nalumog. Kasla na nalumog mo. Bildat kakabsat. Dagiti biyado ti bildat na nalulumog nga bildat. Hello to Evelyn Manangan. Watching from Maryland, USA. Kining upsat na ni Sir Ricardo Baroga. Happy watching kita Maryland, USA. Laughing out loud. O Beldat kakapsat manin na imas ti Beldat. Ang gawara po ti Beldat ti Rabi. Luti matitigat na kaungap. Isoday kan bakat ay kunkunada Beldat. Agyaman na kiti panagbuy-buyan ni Sir Ricardo Baroga. Kasakat kini man ni Manang Di Parillo Garcia. Sigurado kagangayay takas tatramang tibidat. Regards to Manang Di Parillo Garcia, Florida, USA. Manipot kini po Kuya Ricardo Baroga. No, ipibildan nagunga. Tika, agpalaw taday tat na imas. No, naliten, nagalis, anaapkat. Kagangay lain, takas tatraman tibildan. No, Alagyaman na ka po Di Parillo Garcia. Share ko program mo po. Sa kaya amin na po dito Florida, USA. Yaman po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Watching from Madrid, Spain, Lucrecia, Pataw. Beldat nga nakanganga muna ni Mami May. Depende ang Mami no yung ungat na agnganga. Ngam no na yung ungat nakakadum. Nakaungap, isuday kan bagat ay kunkunada Beldat. No itirabi na kadilat, no timatigtigat na kaungap. Isuday kan bagat ay kunkunada Beldat. Thanks Idol, watching and listening from Maryland, USA. Manipod ako kini Ricardo Baroga. Happy sir, nagwapo ka. Loko-loko naman natin classmate ko. Thank you classmate Josela Montenegro. Hello to Jojo Kakal, watching from Hawaii ni Jojo Kakal. Kada kayo amin na po nga Ilocano nga data Hawaii na imbag nga bigat no malumyo apo, bigat yun daw yun dita. Agyaman nakmet kini V. Parillo Garcia, Ricardo Baroga, thank you kapsat. Have a great and blessed day. Manipot at damat kini ay suading Josel na sayat nga lugnawang bagyonan. Pimana mo man ang Angelina Cortez. Maulawag bilgret. Usyak to ti agayat. Balkat, dagiti balkat kakabsat para kada kayo. Mami May, nyam ako na. Proyekto datay balkat ay nalaing nga umanap. Isuntot senyorita, biyag nanto tay kasladon niya. Amin nga oras tukit kukwana, pagserjan nag-agluto aglaba. Di pa ay kunto amin adongok, ayaten naktuti na palalo. Oray kasladon Hello, ay tipigan na ano po dita, USA. Blessed and listening to my relatives, Barcelona, Spain, family, Pataw. Akaslan to man tayag gel-gel, lupot di maladaga. Kadagiti amin na po nga family Pataw iti
bilang Barcelona, Spain, dito'y Karuba ka po. Happy watching. Naibubagong na malumyo amin. Buenas tardes a todos. Di kan tulong daang when nuwag Mani po dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar na iti Espanyoles. Facebook page, iti liwliwaken rayaw na iti OFWs nga Ilocano. Agyam-yaman kami apo iti panagbuy-buyayo, ken panangipalo yo, ken panangilike da ito'y nga page. no datan tuwa-duwa bilang ti akagasat nam namaeng ko di kan pulos agrigat Huwag kaabsat. Amuyo ti paltat nga balkat na natabadata. tanak man la ilo Kung ano mo ti dalag nga nalumag kakabsat, napipindas mo natin nalumag. So nga naimas nga talaga ti balkat. Catherine Escalona Cantos. Pilyekto datay balkat ay nalaing nga umanap isuntot senyorita biyag ng totay kasla dunya amin nga oras poket kukwana pagserbyan na Dance mo kasluto nga, ang kanaya po, laba Pahalilio Garcia. ipa ay kunto amin adungo ayaten naktot na palalo oray kasla grupo pa akabalyo imbagla sapsap itaklatigo Ay, hanin. no din to Hanin ay mo lamang kanay mga sapsap itlatigo. Elekto kay ti bibil na akas lang tumantay agel-gel lupot ti maladaga akas lang tumantay agel-gel lupot ti maladaga Okay, apo dahil titi maudi nga kanta. Estos días, para por kata kayo desgracia, amin hemos nga aprendido sangapada. cómo se dice parar en todo el mundo. Y lo que para muchos es Hello, Manang incertidumbre, Virgi Piloria, para otros es Piwachín. una oportunidad. La oportunidad de seguir mirando hacia adelante, haciendo las cosas de otra manera. Cuenta con nuestros más de 300 profesionales en España para ayudarte. Arsis, la tecnología cercana. Patalastas, hatid sa inyo ng tinggal. Para kata kayo amin na pusak ba yung agpakada to'y namutibiyang? Para ka na Merry Christmas everyone. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating walang ibang hinihiling pangarap ko ikaw pa rin kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising pag-ibig ko kahit na hindi Pasko ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin kahit na hindi Pasko giliw ako'y lagi mong mahalin kag-ibig ko kahit na hindi
Pasko ang buhay ko ito ay laging lang sa'yo. Sa Paskong darating, ikaw pa rin, pao pa rin. Hangunay, sir. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay lagi lang sa'yo. Pag-ibig ko'y sa'yo kahit na hindi Pasko. Sumabit. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Thank you manen, nakangag naman di kanta para Paskuan. Thank you so much. Si katililiwami nga da dito, ayan mi, good night, nabayagahan nga, nakadennan diti pamilya. Ala, katalaga kasta po, dagiti apo nga OFWs, agan anos kayo, aputada kayo, iti bayani, pagilyan, datayo apo ti bayani ko nakidi. Dahil titi para kada kayo amin kakabsat, ni kakabsat ken kayem, happy watching everyone. Ah, 37, Josel, bakit mong nayan na raw kahit da ikaw yung first honor ngayon kumakanta ka na? Bakit noon mahiyain na mahiyain ka kahit ikaw yung first honor ngayon kumakanta na? Nakapraktis ako na, Josel. Nakapraktis akong classmate. Hindi ko, siyempre, sakti kalingan nyo, hindi. Kalaingan nyo nga umariwawa. Gasam data. Kantyawan na ka po ati classmate ko. Tag-classmate kami kini Josel. From first year to fourth year. Ni Josel Montegro apo. Damagon nyo Shakti kana. Shakti first day ti section me. Nga ESC. O gasam data. Dagiti naglagip ti naglabas Josel Montenegro. Dahil ti para kata kayo amin, para kata kita amin nga OFW apo, kang kantyawan na dati classmate ko kakabsat kan gagayem. Kumakanta nak kanon di ko, mahiyain nak kanon di hanagun uni di ngam nalaing nak. Kauso mangkin ni Joel. Josel mo magbagat, Josel ka naka-live na. Amo jay bagbaga na Josel ka 15,000 nga nasurok nga Ilocano ti agbuy-buya kan dahil ti live ti mo ti biyang nakapalo iti Facebook page ti Liwliwa Ken Rayaw dagiti OFWs kay Ilocano. Bakit ba ang naging wakas ng buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako? Kamatayan ang katumbas sa salang di ako. Katarungang bakit ba ganito? Kay rami ng
sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga hindi kami ang tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad, sinong ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani. Opo, madidati na alak kakapsat. Oy, ay, bagong bayani apo. Gure kayo takitaman. Okay, 37, baliwa ka po jay bagong bayani sa bali dahi para lala babae dahi ang kumay kumpasan. Nabanog pa dati. Bakit ba ang naging wakas ng buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa. Bakit nga ba ako kamatayan ang katumbas sa salang di ako kataruang? Bakit ba ganito? Paliwag ko na. Rimang katulad kong nasa ibang bansa, inaapi, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga ay di kami ang tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Kung pa bang naghintay sa mga katulad ko, mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y wag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Kakapsat, babayan ni Tiday ito nga sunatag, pagpagatan ito yung motibiyang da kaya na po nga barbaro nga sa mga Tiday ito nga Facebook page. At dan nasurok ka po nga 15,000 followers ka na ganay mo nga 10,000 likers dahil ito po nga page tayo. Iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Manipod po dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ito yung numutibiyang gayem kapsat. Pagayam nyo po titangatang nga Santo Pulos nga umakata kayo. Pasensya kayo na po ti panagkanta-kanta. Ito yung numutibiyang tasaan nakapo nga nalay nga kumakanta. Ararami dekla nga ito parang liwliwakin panangrayrayaw ko kada kayo amin nga OFWs. Ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y numutibiyang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Agpakpakadan apo iti daytoy nga aldaw. Thank you very much. Dita kayon ta dito'y namuton. Thank you for watching. Bye-bye. Parang may
pelikula niyan ako na ni Apo ni Josel Florida at Montenegro. Thank you very much kakabsat. Agyaman ak Apo ti panagbuybuyayo. Stay safe everyone. Ni Manang Virgie Viloria, ni Catherine Escalona Cantor. Babayan na po kakabsat. Thank you very much. May sapay ko na ni Josel Apo. Aking mahal, tingin mo ang puso ko, nagsusumamo, muling pagbigyan mo, inamin ko lahat ng pagkakasala nagawa laban sa'yo. Pinagsisihan ko. Sorry, mahal, ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo, nagpatalo sa tuksa. Sorry, mahal, sana ay magbalik ang tiwala mo't pag-ibig na minsan sinira pa. Sorry, mahal, ikaw lang pala ang tunay kong ligaya sa habang buhay at di pansamantala. Pangakong di na muli paluluhain ka. Mga pagkukulang ko pupunuan sinta. Sorry, mahal, ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo, nagpatalo sa tuksa. Sorry, mahal, sana ay magbalik ang tiwala mo't pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal. Bye-bye, bye-bye. Thank you very much, Josel Montenegro. Thank you very much. Kata kayo amin na po. Gyaman to'y numotibiyang. Bye-bye. God bless you. Keep safe, everyone. Good luck. Chup, chup, chup. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. I love you all. Thank you very much. At biyaga po na kiti Ilocano, iti anya. Sa diman nga suli iti lubong, iti liwliwaken ray aw da kiti OFWs nga Ilocano. Facebook page, Agyaman kata kayo amin apo nga Ilocano. Thank you very much. Bye-bye.